Good morning, good morning, good morning. Tai au mnuia ele malei fo mai whanunga le lei. E le nei aso whareilia mātou e le nei fo I tūrangi. Ia, e le lofa malega le lei o le tātou matai siri le langi. Ia, vai antu le ala whai mai fo I malei fo mai o si o tātou o tino. Whanunga le lei tai au. Mātako fie le anga le lei o le tua wale o ata whasia o ata o manuia. Ia, ua, vai e foi, ia, le whenga solo ai foi male ala whai o sio mātou o turu nei o New Zealand. Ono tau pongi lava. Io e wha solo ina, ta whātou le rei au. Ia, ua whai vai se foi lo pepe lau wha maua sa moa, me se foi lau sila sa anga le rei au, ili tātou purkala me wha pitoa. Ia, o le Combine Media Talanoa. Ia, pei foi o da whai loa duai. Ina yaso foi o tuana yatu manisi foi o vayaso e tau latu inisi o tātou wala leo o unaga fatasi so fatasi. Wa le nganga lava lea. Ina ia mawhai foi ona maua se lao o se fola foi. E whaso ai ma tō whasa saa ia ma talanoa ia nisi foi o tātou o unaga whaamiria. A whai lava foi o le vaenga lona whale o poutu toa o whai ngā malo wha te mokarasi so se lalolangi. Ia, e le talitonunga. Ia, o le vaenga lava fo ile ala te tau ona tātou wa anganga iai. Ia, a wa fo ile whaasoa ina o nisi o tātou ma tā upu tala noa ina. Ile reila tai au Samoa, au te fia, e o fo lofa, ma whaata lofa. Ia, ilo taupa ia, ma lo tau ma malu. Se taimi ia ona o whawheilo ile o tātou wa to fo i o le tātou tai au, ile whaasoa, le tātou Combine Media tala noa. Ia, o le alofa ia o le atua e le whaititi e le reitai au e whaamapoe. Ia, ia tū mau pēr fo ilo na viinga. Le reitai au manuia, i le alofa māloa fua aila o maua i le aso o fo ina. Ia, pa ia o sāma whai ngā o lo tātou o tiru. No atu whaatini o tū sala. E fo iri ila ka whai porkala mengi, kai au sengi. A ua tau sila mai. Maka ukiala ula pe whatoa au fo i mai Hawaii. E uma whaamatala atu. Ia, ai i le nganga whaaloalo ma le mi ngā o te fia whailo atu. E iei to o le tātou proklame le reitai au o le ua tā pena fo ia ua le tātou whasoa. I le reivaenga o le tai au ai sei whakua muala ukarale le mai roa malo. Ia te fu o mai ia nei malo nei nei o uso nei tamari i fesiri mai makau whaola ula. Ia ai e uma o whailo atu te o tole vaenga na o mai le ula le nei. Ia iai se tamali foi po si pesiri fai pesinisi I tono se tātou te nuu nei o se Samoa I nei New Zealand la tau te ngā o sia ma whaia le nei to ai ngā ura ma sosto ai ngā ura lava foi ia whaaftai te lava le Precious Lina I oe handmade blessings mai I manureua ia mo la ta ula po le whaasolo foi le nei tai au manuia le alofa malanga leo le tua ai au te fia whawhiloai ia le mato au vai lungo le programa le tai au o le avionga ia vui tole afoa dia masina mua ia ele to failo ina le fo Samoa ia ngata fo ilea ia o le sui mai au sitalia le tai au lungo le tato Combine Media fasoa le gata ilea mo le lua itaini ua maua ile mafisa o tainga male fofonga ole si fonga le tai au fo radio live mai California I America le malo tele sunga tula epa fafte sua I lungo le tātou proklame fa malu lua tua le mo mai ia se ava noa ia ua toe vili mai mai lava ia le fionga le mai ava mai nei le po na po ia ua le mawhai ona pa umalita o tu fifia fa Whelai ia au wholofam whaatalo whatu I le mato au wa au le nei tai au filifilia e amatai li tātou whasoa le Combine Media ia whaatalo whatu lua wa se lua I lau sunga tula epa ai mai se foi ia o le afionga ia tole a foa whaasina ia po le afionga foi ia tia ma lua manu vai vatu salo longa afionga mai amatala mai au lua wa se lua ia whaftai foi le pala ta po ia ia alfa ia fai foi le nei ava noa ma le nei lau le lei ioe o ta fia lava o mo foi le nei ava noa au le lua ava noa o tatu mafuta fatasi ai whaftai I lau fitalainga le vai malai na ne foi lau fionga le taulangi ia a o nei ava noa o tatu mafuta mfilo iai ia e whaasifo lava tatu upu matala I le mamalu o le atunu sa mua whaafonga fonga o maua le nei ava noa
ia mātou te talatanoa ai ma whasore pule. Ia o a fo ini mata upu anga ia ile nei aso. Mātou te whaatua atu I loutou pa ia ma loutou mamalu. Mātou te whaalangolango atu o tau o tua whaitama a o sa mātou whaatalofa ile nei tai au. Ia e whaatalofa atu sa moa I o na vaenga uma. So mātou leo mātou te whaasoa ile nei tai au. Ia o le a whapea no tātou a vele iuta ia e whai mo mātou sau ia te oe sa moa. Ia te nane lau whaafonga o le nei aso. Ia o sa tātou whaatalofa le nei tai au man whaaloalo. Alo whaafjai, ia ala whatu ila uwhionga. Oi. Whaafjai asiata. Ia masalo e le to e urufia ina e se ngana ma se tala ia le whaafonganga lo tātou tunu. O te telitonu foi ua lava matutoe ia lau whaafeinoa I ma lau whaatu a ao I lo tātou tunu. Ua vea foi le sunga ia tu ila epa le usoli I o le mali e toa. Ia ua lava lea matutoe matao soai le whaafonga lo tātou tunu. E pa ua o lea ia whatalo whatu I lau profile vai malai. Whapea voi o wholofom whatalo whatu I le usoli I le mali e toa le sunga tu ila epa. Ia I le nei vaenga o le tae ao I le tātou maftanga. Ia lea o toe so ai le tātou maftanga masani sa whaia e uina o le mwhauna awai mai nisi o tātou so. Ia e whaiaso pēr le tua I le nganga whanalo. Ia, vi elanga le o le tua. O le ua mawhai o na tātou laulua fisiri sila whai lunga o le nei foi a tātou porkalame tu whatasi. Ma e ele tali jonunga o le a ave ai le hava noa. E maanga ia foi ali le whai porkalame re kai au ia mantou New Zealand. E pe o le mele ia tui le e pape e tai lo le sunga vui walanga o vui le stanga taif. E whai porkalame tai au foi lana whaasoa. Ai pe o au ia ua masangia I le saula fiafi. Al mela le kakangi mo le alam voi le lima de vavea o sa unie. E mana ia tele a foi sia vai ngai me su fa soro de marulu yo le. Ia le nga o le mate fa ta lo fa aso for rail atu. Ai ile tali to nunga o le na feto aso tofi o to wi America. Ia le tanga fo yo le nei ia fa ta lo fa tuaila. Ia e wo mapa anga mai ele ngata o le Blue TV ma le tauta ia a o le se fongo le jai o fo me se fo le fo Samoa. I so se tafa o le ke lope, o lo o tau mahaua mai ai le mātou wa proklame, ia amata fo o le nei fo I tai au. Ai, ele I amatalia I tūlanga masani mana nisi, pe ono utoi whaatu sa, mo wha manu lua tūleanga sa, ia le mātou wa whiutanga ina fo I e awai mai ia le whionga le mai ava maina, ina nei fisiringia le toa tele. Ia ai nisi lavo tūtua noa le maalo fia ni toi fiso tai mai lava I le pō na pō. Ia le tō whine fo I vātua nei tū te tele. Ia ole ala le ua le pa au mai ai le nei fo ia ta ala faina ino e fa au pe le tatu wa fa so ma tu langa fa pena atu no fo e se lo malo mo le lu manai ai wa o te lo le va vea o lava sengi ma do a me se foi ma Australia ai tu le pa na no fa fsilia tu I la sunga le li a fa tonu le tatu wala le fo le se fo o mai America o mai America le dei taimi a ka fo se fia ya te o to mani vai ngore nei so to fila to ia fa mo le bole Partai a siata man whaafsili o le aso tofi nei ai mātou o leo a te ale titi ale tu lai se puru ma le lua le auli. Ia, o nei le ai o Long Beach, ia po le matawhanga umi, pio ina tonu o iai la mātou ofisa tautua, ia, ma le tue whaapopo atu I le tātou whaatalo whanenei au, ma nei au auli. Ia, malo whaafetai, e tau mai loa Long Beach o pe wa toe tutupu o manatu foi lele lana na ele taimi no whalongo ina yo matua I nasa tau no whanau wa e. Ia ale ngala wa e pe wa tāre taimi o le wa ai toe foi mai ai Samoa hala ele ia ale ala na le ne toe au yo lea. E se foi le au le yo lea pitonu ia ai whafsilia tupe I le fionga ia vui. O le tati tau maua tala o le te ilunga I Brisbane I lau fionga vui po lau fionga le fascina tole e foa ia e fo se mafua anga ua a feai ia Brisbane leita au Sieta. A wale vaenga o lele ona e mo ia la oko. A lo nga o le kai o ho lele o la umala malam. A pe vo ila le sunga tu le. Ke lo kaliela.
ia ai o kele o akakele le anga ole va beao i nei i Australia pe o sira mai ole ma aki le mala mai o lua a le makua po ngi sa ia o le fa to ate ale lima i nei i Australia nei a ai o le fainga malanga i Brisbane nei na te lumena na fiona o pasi singa i ainga matu le fa fo mai ro tatu no na yesi o so matua le o balu sku mo tu pun to sa e pe o yele o fa matua ye le matu fa na ya le o mo mai i Australia i sena fa na wi o le nganga le na le lo talu ta fo i sa mo a o mo na ta si o ta ainga i fa pe mai fo i se si wa pe ia nganga sa wa mo fo ai o i langa va malanga fa nga u ai le sa u e si si mai ya le ala le na mai ane arfa fo mai ro tatu tu no ia e kinganga malulu ma wai le o malulu o lua a le ai e a foi o ke ia Brisbane nei ma nei Brisbane anga o singi de fiso kai me ai so ola o fulo pela wepe o fuso o fuma fan te mil nei ia se tama ma tuile ne anga fa lo ia malo fa tai ioi o te lo tu le pala suka lu soli el malito au te loa e whaingofie mea uma ono o la ua iau tafa o le tina a wai e po le a le taimi ala o le a fo i le taimi maluru pe vivela o a uma tai i a tau ma taimi e le ia se whainga tai le fionga ia vui walanga la ua toi whatasia le io e toi a toa tino le tama ia ai o se langona fia fo le nai va ia tuide tau so matua ia o lo o maua le malo si fa fo wina pe yo le aeto pe o tala le tuspa ia io o fea lai fe le ia ile aeko ia e o mawalo na malo si matulanga uma apena ai o le atato wo lo ina ia tato mata upu fa so le nei taiau a o sile sa anga le mai moanga le aturu ia me se fo yo le tafa te tele fa talo fatu good morning ia ila dole wala fa mai le nei taiau ia i whanunga le leifa talo fatu ia le afionga ia tupai io o fiu e ku ile fego ko okupa ie tau tatala mai e maua mai le tatou whaasoa le nei tai au ia ai te loanga ai o teimi tonu ie whai ei whainga anga pongi e tupai au i o lea ia ele a whai nei a tonu fo i seisi vai aso loma ai wo manatu sei tatou whaasoa i mata upulo tele issues lai tupu tonu o le tatou botunu ton ile va inga fo ia nga tai leo le sila tu fo ia o tamali i matutua fo i le tulanga fo i o ngā ruenga fa sala lau o le upule uti tau tulia vui ma sunga tuila epa o le hao ngā o le whamatalanga lea o tātou o le media o le poutulo na whale o whainga malo whate mokarasi le la si kako whasoa tātou talanga pasina po ani vahenga e mawhai ia ona manino ai le sila fo ele tunu le va ai fa tu stala male au fa sala laula tu i mata upu lautele o lo tupu lo tanto wa tunu o mal fainga malo o le hawa mata tu wa lo fionga vui wala ngai peye o le mata upu lo tu fifsiringia e tau au ngo au te ai lo fionga ia ai e le pau ina i fo i se fina ngalo sila le usori el male to persunga tu la e palato ia i vai nga fa mata yo la wa mata tu le isu le sala longa e ui wa umono au whaatala no ina ia le sunga i le lau le mali to o le sa fito i tonu ia ile mata upu isi tamai paenga fo ile le na tupu ina ile asia singa le bloketi ale malo ia ai wo fisiring ia langa o lau fionga o le tia atupa iyo tia marua manu vaiti no usi masu atau te amata mai o le asa o e whaato whala inga whaale madai whaale tustala ia i lau mātau watu ma le polo mamao fo i wa o tātou le ia tunu i fafu. Ia, ai pena e fiso o tai fo i nisi whaaloto i whale o le fioanga i sana lolonga. Ia, e tau mati e se fina ngalo ma se manantu i le vaenga fo i sa whaamapu e atu e le se e tala luma i tau sia o tau a inga me tapa au os wharfia ma wharesala whaivui. Malo wapte siata. Ia o i o ile sunga tuile pal tatu maptanga le nei tai au mai sel fa fonga tatu tunu batal fatu fo ia
se i au tele ulopo o po i se mafu anga wa motusia fa fu se i ile ia le tatou wa afsota inga male fionga ya vui po le fionga fo ia tia ia be se fo o tele lo ye le maenga o motusia ile tatou a sumule nei tayo se te tau mafai atu le tatou wa au tele o mai lo ia ia e vai le tau fo fa te ta o le tatou si por kala mele nei tayo mai I'm hoping for le lo fa fonga mo sa mo le tayo le nei tau le mai la vale au tele lo fa fonga mo mai ai e tau fai lava matau silo mai le interneti o le pito le fionga ya vui ia e Brisbane o le lava le fsota inga ma le sunga tuila epa ia ai pe tau fai matau fa tu wai le fai nga o le te lo le interneti o ia le woto ma wantu lau fionga tuila lau so tuila epa langa o le woto mo mo fa fo se ia tu sa no vui po e ma mai te le lopo o woto fo sauia ai no fa tu fa maruru le tu unde tayo e tau fa le tonu mai lava le te lo sa fa fonga mai na tau slow mai lava le internet tale ale fionga ya vui o Brisbane ia I'm hoping it to tau mo faisa i le leise vaenga ia ai ta fa so ia o te lo va tu fo ile va no le lau so tu le pa sa e so fina ngalo a o tali ai le fionga ya ti ase to fo i mai sa no ile fa fsiri mo tu na tu e peti fi sa no ai i lau ma tau o la sa o ma tau fa le ta mali i fa sala lau le tu langa fo i le felo inga le salolo asia tasi to e mai tasi lau fsiri le fa mo mole o le no fa fsiri tu le fionga ya vui i sona fina ngalo le mata upu fo ile na felo ia sio na fio anga i salolonga ia ma le fainga malo le sa i se mata upu sa fa i lo mai ma langa mai se tasio o fautanga i to tono le fionga salolonga ia pipi sa mata upu fo ile fanua matulanga fa pena ia le sa tali ia ile sunga la au le mali toa ai o le sa o e matau fa ale tusitala fa le fa sa lau ma fa le matai ile langa ina mengole mata upu e mesio le tulanga ile saunoanga fa pea o se ekia le fio anga ye to folfolanga ia o le netali e tu o fa to a roma le fa to sanga fa o la o e overall fa ale tusitala ile vanga faftai asiata faftai mo le fasinia i le vaenga lea au te tatonu fo i lo to e pose di lo i le fafonga le atunu e paua le me o te anga i ai on na pia kau irrelevant i la u fa no longo le a fuanga o le sa vali le malo ona o le tasin miliona le proketi petai ia e la faina o avano le fo ia mo so se fio anga so se tu malo e langa ai mata upu mana mia i mata fa le malo petai i la ua pa ngolongo mala wa ai mala u turi mata i le au mai le fio anga ia male tu malo o mta ia ole mata ngo fiel tali o vui i me tau fanua o me patino i lon le swafatia ia malola tu fio anga e fa le tele la so loa i le me tau fanua me na ofa i ai e fenga malo talwai ia malato tu ngatala o afo i me na pena e leo tele lava yeso uloa i le vanga le pau ale meanga i elo manatu asiata ona o le tapenanga le fio anga e fatali mai ai ia le o atu o le komiti fa foi o upu matala fia ngai le sila mai ma le va ai atu o le fainga malanga pe o ina fo yeso manatu ele i le fafonga anga le atunu o te talitonu foi o le afianga le ngi me o social media o pe o meita la mani no le ya tangata o le mata le lalolangi o i la pe tuni mata ngau ina ia faisola tu ai ia o maisola tu leo i le fanga malo a o mata le lalolangi i so se tafa o lona fain o te tenton e ese fo le tali le nu pe ana fa pe ele ai le vanga lea e o lea ia batu sa o sa tali asiata
E te lero na afianga whaporkiki i saunoanga i upu matala. E ono a afia le tātou wawa ai mamau. Ia i lātou o lo oitua o ni mea uma. E manatu ia le whitalenga ia pipi o le sa whai mafofonga o le fioanga. A o le ia mai le lātou tala ua lewa na tapena ia i se tala a mai o mea lawa i te tau o na whai. Leo toi o mai bui e tala noa i whanua ma ele. A o so urang ona i le whaanga ina o le upu pei na le le whafonga anga le atunu ai maise le sunga i le la auria le mali etoa. Ia pe o le upu nanto e whafo ia iai. Wa le longo le le whaalongo le atunu. A o so urava langona a siata i le tusa ma le whaafisili. E le whawina Roma i siasu se tasi. Tau pea o na lava le ono sai. Ia mase i tau tala ini upu. Ma wha matala le lei ia le lato le whaatino ina le lato poloketi tasin miliona. E pei o le alanga tau tonu lea na mafuai o na laasia ia le nuu ma le fioanga petai ia ua anga i tua i whanua mai le ia matup e o foila i le wafu. Ai ana wha pe au mai atua i lunga ia langa ua pe ua pu e mai na le ato sivanga sia. Ai a mata malama se ia tau le whai unga. O te tonu e whaamaliaina le finangalo o tatou whaafong. Whonga mat whaalalo sia. Malo whaftai tele lava lo sunga le usoli e maritor sunga tula epa. E tu sai o vanga le au talia le toi foi mai o le fionga ia tia. Wa le anga tonu nano o amata toi fesili. Ia ile fionga ia tia. Ia ai ona online tau whaale tonu lana connections. La le faina le ai moni ma wha maoni lo finangalo. Ke lo le wato e maua tu le tatou so ta inga male fionga ya vui por fionga ya tia. Ya te lo pe la fionga vui. Ya se I pe te toi maua la ufa afsili walanga toi sauno mai lautari. Ona sa a mata mai loa ya e motusia lo le tatou a le mai ona faali se finanga lo sunga tu le pa vanga le ya toi la foto. Malo va tai fa malu lo tu sia te pe no fa tu le fa nga tu le wifi ale hotel. Ya, ai o te tonu ai fo ia fa fita out le na la ina motusia. O le vaenga pe ona o tau mawhai atu, te manatu fo i le alo I se atata o se la au le whamtalanga. Ngalo pumoni a ana ui ai o le matunu. E le mwhai ona sau le e umale ana utala noa e matunu ui vaenga. Le anga o mata upu sa matu utala noa ai, o ma fo I ona wha so ai, ai le kai o ngau o le kai me whaku ai le fast. E Silvia fo I ansi ata ma e peano o whai atu. E aso atu malu tu enga I tō whawha al tātou tunu. Ai ona o le vaenga le tūpulanga tala vau fo I lea e vave te leo na ona o lātou oso wha ia vaenga whapene ia meise fo I lātou ele a ua tātou masani I le porokiki whato ina. Le mele ala I ona tātou tala noa pēr I vaenga nei. E se a le porokiki kalangoa. Ese le porokiki whako I ngawa, e fo le to ina latu, e au mai sawa la ko kala, e le aise winga pe ongi, onisi e taimi fo ole manatu to ina, ave ole o maua le avango, e se on kako maungi avango whapea, ele whapea fo I whato a whaia leo se tala ele taimi o tau o tuele fast, ole sa ole leile, I le sa noanga le sunga la ule le male toa, o lātou ia sa lātou e la alfa upunga. Ia, sa whapea fo na militino a ma le whainga malo sa ai. A le fo I militino. Ele I whi alo fo ia upoko inga fo ia o masani fo I winga o to ina matunu. O le tulanga e pei ona iai ia le mata upu. Ia ona e pei ona sau no manino tu lepa. E la ngalo I to ina. O le kala ala ko ke whaia o umaso ia hoilele whai ala ko kala hoilele ai ngalo ia langa o le alu fafo o le vaenga le sa te tau I nisi hoilele o na wha manatu I to ina o kaku whongkanga ngei e o ngafo I mo whai ngā malanga al malo ia longo ale le a fo ia pa I o fio anga aku la I maingi pe fea ma o I ai le ko fio anga I
i upu le kungu ia u ko sir fia le ia o le alu i lunga al fa fonga ale lalo langi o Samoa ia le kako ia tatu ho i se wale manu e tanga i lengan upu le tunu ia kongu ia pe o ele fa pe fo na alo upu ala uli yo tu sa wa upu la uli langa e moni fa maoni o maso ye ko i kai minga wa kwa e wa kula malanga malo ya sa wa ko inga ye o paulo la tu wa no ai ngalo ko in sole o le pu o le record le ya se tala ma se upu o te telefonu foi tiata ma le sunga tu le pa man fa fonga ta tu telefonu o te la ngona e to ina le tu langa pe ya la o fai mai le ko ya le ko ingo o pipi se o le wali ngo fom foi mai pi fa pena fo le toi o po ko inga fa la ko kala foi ko bi milo ai le maka upu ai o te telefonu ele ai se o o tala o ko inga la ko avisa o ala ko la ngonga nga ele fo in sa no menino lauli sala tu tala nom fa som to in la ngalo ko inga yo ngai ko inga fo ye li va pe e kukusa uma ya o nga kanga kama la mga kula ko yo kai mire fai mai ele maka upu le anga ona si singa polo ke ki mele ele o maka upu ka ele ma me se fo yo le wafu le lava na fa menino fa malama ya le ngai fa au ngala isi tangata fo ie le ia la e fai ai mai sia ile sunga lau del male kwa e fai sia li I maulato fili ngo fo le fa nga ale pumunga asia kama mukule sile ko vale sa mo ile vale le ku una o ilo uma le ku ala ma upu me fai ya e fa pena e fa winga lua ya ai le o ele o mama fatele ya te se o vo I te mete te aloi Samoa ia ndo fo le foi sa tala ia to ina wa to pe o si ngai ko inga nge ia pe no tawa o le mako foi lo inga muli le ngo va ku sa ile sa o luma o la ko uma ia sa matu felo ai muli o tele malanga mai ia ona ia mata upu ta ua la sa matu tala no ai matu no ia fa malu ko foi Samoa fa malulu to fo I lauto fa fonga fa wo ia le fa fonga mata po inga ta tu no ya le ngawo kalangoa ku le nga mangingo ele o ka mfai nga ia u fiu fa le ko ya o pua masane o menua o la uli ele o se fuku kafea no la uli o le salo longa uli ya la foi mal malama e kala ko ingol makongu ila ngang fa lolo asiata ma fulepa alo vaptai lo fingal fa lia mas fingal lo fionga voi va tu lo so fatia la ngau tamari ma tapa au ma inga tausia al falvia mal fal sala fai te lo fon nei mata up ya wa no fo wa yalo ya e pe o tala de fai ala isala noa ya tu sa fo il fa fonga ma wala tunu ya o ilo utari tonu ngai upo fo ole wasese le taimi ai atonu ola mana ia le vatunga a wasese le taimi le ana ninga fo sa no nga sunga la le male to na ir mana to ise kaimi wai ole meta upula ole meta ufa lo to ifali tasile na vae ngai te tau foi ona fatu foi la wietala tasile vae ngai te tau foi ona fai mata poto fai mata alia pe o portusi fai male poto le wingo la te tala awa o maka upu fa pengei e tau wala tu le to avatua o ne se leni fa lo to ifale la vai ona pe o fanua ma vai nga fa penga ilo waka ko ngunga o me fa lo ko ifale me ia e ya le taimi e fei loa ile le tu malo ia wala nga se fatu la tala e fa ai te fo ile le so nga tulo tatala o mata upu ia wa a uma fo I finga wa kula a io e maila wa e pe nga wa e no fo ai ma tu le malo ise no fo nga uncomfortable fo ile le tali mai ele ma fai fo nga ma wa ise io e ma se le ai le kai mila nga le anga ola sila fia le fainga malo o se mata upu fa lo to ifali e te tau wa yona momoli atu sala to tari e wanga nga io or keminga nga io e mai fa pena fa te ingo le fainga malo
ia fepunga le singu claim la ko fangua fai le kangi longo winga e umaenga o matua ioe o ki fa sa o ma fai nga malo de tonginga uma le mo fanuo ai ama ta upu fa lo to ifali te tau lo fo iona ta sa o le taimi mo moli ai matulanga fa pena ia o le ata yo le ua fa lo tele so rufina ngado o le se ofisili o ke fi ofisili ngai so lua ama ta tu fo ile sunga ia tuilepa o ofisili nei ua ai le mo tano matau mai ever since le tula mai o le fast o le kele yo le upule alanga so tanga ai nai fasi tala ies na nginga fo isi tato fio anga san longa lo fio tia o le kele yo nisio ilantou e to tonu o so tato o tunu u Samoa e masangi o nga pepese le kala lea se la uma e ale paia inga o le aere i faia e tele e kele kaka ukala ngoai me fa pea e uia o lo o vaia pea le tele o le ano no ai o me o vaenga sa fola ina le fainga malo o le o tutupu ai yangi si e fai fa tala ma fai so o lava le tala le o fo ia le ta o le tua ngai ma le la to fo i mata mai fa pe ma ia la umale le paia inga o le aere ia yangi na o le fisili o te fia fisili ai e se sa o le tala lea lua ai a fai fo ia se sa o le kala lea o le ale mafua anga la wa va atu ia ai makao fiofi ai masilo wai ia ni fuafuanga le lei ma ni fuafuanga ale fainga malo ua kakaulanga faalu pe afa pe o le vainga le vai mai ai ia le tu o lo nga ia fainga malo mai fo ia against le fainga malo la so rufina galo ai ala usunga tulep After ia siata ia mo una vaia ele tai ai se fina ngalo o le a fionga il fascina ai o te va ai le o te lenga o mea o te tilo i le atoa nga o mea te le va ai i le whamalama e ao na tato o te tonu le fale atoa le va ai mali e sa o lava le mea lea i le manatu o tangata e oe manatu fo i o le olanga e masinu tana noa le natura o mea o le natura le tau te o lai e a fua mai le mafaufau mea uma o le loto o tangata o fea lava le mea vanga i le loto o tangata o ina fo tusa pe latu e se le mea o lea vanga i le loto ma le mafau e tama fai e whaasao le mea lea o manatu i e sao au lea o te lenga pe au tatou baba ai i le atoanga o mea lea lava tatou te titilo o lea le atoanga o mea tatou va ai le taimi o le taimi e a fua ai ono tatou lor me tonu an sao ma le ngalue inga o taimi e whaatulo atua i tangata ne telefoni mai e faina ma le atoanga o le taimi o le mea na e tatau ono tatou titipo langona mai o siata ia se lau pasene le ia okay ia o le taimi la o te titilo au iai i le umi na iai le vaenga taluai ma le lua ma le afatausanga po le lua ma le famasina i le taimi o ina e mawai le tarisao ma wa una vaia o te le taea se fina ngalo stasi ai o te va ai le o te lenga o le taimi o ina e fua i e lau tali e le mawhailana o whai atu o le a uma le taimi o le ele o tino mai mea na wholafulaina lua ma le fa masina o ame o lo tūlei mai pau arna me tatu te mautino ai le tali ai pe ona whai atu o le natura so i fuamle e le mawhaina o mai uma le toa a whapea o population sa mo e lua afe e le mawhaina o mai uma le lua afe i le pito le o i tū malo e le mawhai e whai mai ale natura e te tau ana i tangata te o tangata te e la e fua le latu vai i le mea o tō sina i le mafaufau wa vanga i le loto ma le mafaufau a o tangata i e va ai le au te lenga o mea ma le fua mai o whae le langa ma le upuna ame i le atunu o le nā le talisa o te titiro iai o te le tae se pina ngalo o aurua fionga ia o nā e anga i eisa utali e fua i le taimi tatu te fua i le taimi le au te lenga o mea ia ma le afianga o le mafaufau ma le loto o le tangata
Ma whalalo. Whaavitai tula ipa ili whaatou whalainga. Lau whionga vui. La sofi na ngalo le fisiri le valetasi. Owa, e tate whai atu. A kawa aia uia. A ua ia le whaatula utala ele isau no mai le whionga ia vui. A ova aia. Whaatusa tusa I mea na tua na iatu. Ole makua I kele o le suinga ua vaia. Ole matua tele ar suinga ua vaia. Ole si suinga laua lunga I lo umafau tu loa. Ole penifiki lea ua maua e nai tangata iei mana onga tu mau. E whaila ukala. Ole ua nai te no pia I atunu I whafotu ila epa o le fionga ia vui Australia o wingi usila. O mea ngei nga kako vai I sa mo kulo wana I tatu tangata ia. Sa tau tatu tulo o vale. Yes. Sa kako kau o vale, sa whakau anga vale iai, sa vai mawalalo iai, matulanga. Ai ua tātou move, mai ma tātou mai I atu nuu nei. Ma kako kilu aku le treatment e whai e atu nuu nei o nei tangata. Sole, e makua ele e se whailonga kangaka. E kau ke pisa fuala I la aso whamai o sa moa o le aku nuu ea, ai sa matua le ango a kako ngai kangaka. I tulau, whai ngā malo, lau te whai atu ai, I whai ngā malo, lau tele. A lela ua mai le whaatotua I le tua sa muta. Ole ua whai whako whala inga le. Whai e pa uka o public transportations, si kia pe si o ngā kanga mākukua. E pe o mea na tātou tatalo I e tutupu. E wha mā ai a venga le kākou fo I kausinga I ngai o kākou mākua. Ai mai se o nei tangata olo I mana ona tūmau. Ai pe e fōlinga mai e le mali e la. Varko akele ai mai se a I la tau olo o tapisa ma tapese le melea. Wha pia mai. Ele ropo ani me fai. Fai na, whalau tele sofina. Vui. Sa no tu le pa le anga le tau. Sa no mai tu le pa. Mon, no, tu e whao popola kiki atua le vanga. E moni au, e sa le lei lava. Tele me tatu, e pio no whai tu le teimi le tatu te tu matai. Le tatu te tara no so o le upo le whailonga lanu, ma le whailonga tangata. Tatu te tusi I lanu. Tata. A o le ngangana malona whaatino ina, lewa nei tatu atunu. Wa lewa nei a tatu le meo lea, whaailonga tangata, whaailonga lanu, e a fua le whaatino ina, pe ila mea ia wa taua. Lea whata tatu, tau te mai nei, e tau si whaapele pele atunu te tele nei, I mea ia o tatu taua o vale. Io maua tofu full benefits tangata nei, I atunu te tele nei. A le ale mea tatu nwhai, e sa valia e loa vau le wala, pese tātou mea ula, pese tātou mea tari e. Le ai ma se benefits ane tangata. A lefto atino mai ina o tūlai, men malo fō mat wharoan. E whaafitai tūlai par whapopolau lau la whionga vui. Malo whaafitai. E metua manino ale, sao no anga le sunga tūlai pa. Ole, o so u, vai vai ngai le vai ngale nei. Asiata metu le pa mare whaafonga mai tātou tunu. E le ngalo e te au le, el tamale o tulo wale ia le swafa a taimali a ia siaki. Ia. Ele foi fale itu hole le siaki o melo siaki. Wa uleilo. O fea lelelei. A o fea lelea. Tatu fua fo I me umala vol soifuanga le nei. Tatu tala no ele tupe lua I tu o le tupe. A tatu so se mea o le olanga le nei. E fai panga me uma. Le winga la wha matala. E depend po fea tonu laia ngā iai fea o fuanga matau mwhai ngā le malo o iai. Olo o iai le wha sea. A whai o le wha sea wapea mai ele ingi o le la uma le terme le ingi me o whaia. O ka ngaka ngai whaia le upule na. E tasia le fuata walunga ilo la douma fau. O le wha leanga. Mani. Le lei ale mela kilo lai fai e kau whaaleanga because was set alonga mafau. That's his mindset. Kasi ale mindset le keia o le whaaleanga. Ngolo lenga fisiria se kango le wha makala mai me ua le a fo i le se me kasi ale whai ngā malo ua whai. Whabelawe. O le tele o lantogia. E mau welu tātou teimi. Waleanga o kangaka umangi o mai kua me o fake page. Le foi la ai pa wa kan ka la li mai nga le vai nga le akuile e pa la lai kongo le pale bengi ole vai nga le na atatu fua ia I seisi vai pe no vai atu
o le tala lava le o lo tātou tala no iai. E pe o sa waku i le epa. E le mawhai o ngā kākou fuainga mea e whai a ngā i le kaimi. A kākou mga o lola e fua. O kākou i kiro la ia iai. Kākou o la le mawhai o ngā study mai le kaimi ngā kula i mai e le HRPP i le fase furu kausang. Mali. Ngā lako ngā lulu e ai. E pe ana uwhai atu au ia mai le alo le tala le nei. E kasi ale me sa whai e le HRPP. O le kau mawhai. Inga ia whai awala. E wha se e ai le atunu. Ina ia fo'i mai a le manuia i le HRPP. Ma ia fo'i mai pēr le whai ngā māloa le HRPP. Inga ia avea o le whai ngā māloa e kau vei. Inga pūlea le atunu. Tau veina le ia tonu o le atunu. Pekari ai la kope pe whi kai lau kala le whai. Ai kango e analyze me uma. Ona ei loa le. Whea o iai ia alatu tala sa whai nei whai mai. O a fo'i o le e vai ngā luenga. O le fesili, o a ngā luenga sa whai. A whai o le kalango ele avenga o le vai paipa o vai o meu. Ia malama lama o tātou tangata. O le major and the main responsibility lava le nā. So se whai ngā malo e kūlai mai. Po le whai ngā malo fau, po le whai ngā malo ulewa, po ai lava le whai ngā malo, po le whai ngā malo e ke ika iai, po le whai ngā malo e ke alofa iai. O le lako main responsibility lava ia, o mea lava ia e pe on kalau mai, vai paipa, ele kise, awala, fale mai, wa uma vaenga na, o mea lava na e fatino. A kako kalangolo i mo le whainga malo, lako ke whakingo me uma, o le ala fo ia la na tuai na fatino nisi o fufuanga le whainga malo. Mangofo, o le whainga malo lea, e kasi alo lako kalkunga wa umang fola ka mai kai palimia, o le rule of law. Wale upumongi, ole wakako mangingo wakako malama lama sa mal fa mai. O mea umalama fa kingo fa nga malo kuila epa ka nga fa sem fa malia ile tunu fai fa soli kula fongo mea uma. Fai fa soli kula fongo mea uma. E fai le maso e fai le power. E al fa nga malo le nei. E le fa pe o ka ufi e seisi ia le fa kingo nga fie me ma fa nga malo. E kau fu me uma. Anga fa pe o lai manga o fa kingo ke le isi mea alfa bela ele mo fa yongo o fa kingo ai soli e kula fo mali danga o mea sa fa kingo le fa nga malo ile ke ala ko ia fa ia ale wa ma le wa ka ku maka ia ile ko inga skaili nga ko inga skaili nga a fa ila ka ngo i vaenga nga ia nga o vale aka ka lau ki o fa punga fa penga nga mga iya kuila epa ya kamai ki olo ilungo la workele afa ya ku efa mai ya nga wale le nga wa maka nga ol fai pisingisi nga kamai ki e ilo fai i fanga wale ku e ma fai nga fai ila nga fanga de ya ele fai nga fai ila nga fanga pe aba ya ku e alu oscar alu fai ku nga me nga pe mai le o ka se olo wa kali ila le e afo i wa fa ka u la fa ka u ulai e fa pe ku pe la wa ol fai pisingisi oscar ile ai o le ese sengal na o le whainga malo e manatu i le social development o le tunu umatangata kakalongoa i le baenga o me sa o me lako o me voi le o me economic developments o me paint ai le picture nga ia kungu i fafo o fale ke kele o me umalako ke fau inga ia fa malia ile va aia kungu ulai fafo inga ia sanga solo mai pe kupe inga ia wale e fa ia la ko wivi e pe ole kalangoa ku le e ia fo ila va nga pe ngo fo aku e lua i ku kupe a fa ia kalangoa onga o e ia va nga e le ka ko ke loa o le foi ka ko ke fa ia kuai ka ko ma ka ko ku la lo ko ma ka ko ku ia ku malo fie ile ka mai kai pa mi ma fa nga malo onga e iai vai pe nga le kula i mai ele o le developing o le kungu makangaka o le kwase lau paseng mali por se lau 2% la ye o ngai vai ngai kiki o le ka ko ke fai kuai e o la vai ka o vai nga le kula i mai ai le o fai nga la ngai se le o le malo inga i fa kongongu me o mangi o la ko o lo iai le ia la foi ia le malo si anga e mawhai e o mawha kingo ia me. A vai ngai, pela no foi atu. Ese.
Kalangolo il developing o le kungu. Ele ai se fai ngā malo kusa ma fast. Whaftai. A kalangolo ingisi o mea lava o le a fo i le whakingonga o le a fo i o le la kou administration anga i le kungu. Ese la mea ngā. Ese mea ngā. But, o le lava kākou keloa. O le wa whakingoa i le kaukua a le whainga malo o iengei. Ele o le economic development, ai o le social development. Le o kākou wa ai i le malia o kangaka. Upumongi a survey kākou wa kungu. Masalo ele ai sa moe o ai kangaka lai ko mumu ma mala umai ma i e whainga whapenga. Ele ai si o la ko le whapenga a le umanguia ngai o mākou ai ngau. Ngai mea sa mo ia iasu. Le umau. Le ngang whalolo asiaka. Ma le lausunga ku le pa ma whafonga samo. Malo whaftai o lo whingalo whaalia. Whaftai tele lavalu te sa le ano tonu ale nau waie. Tātou te o baie. Whaile tātou combined media whasoa. Walanga o tātou o whai ma fofonga o le to tele o le atunu e le o mawhai o na whaaleo e le o mawhai o na whasoa. Ai o waile lātou whaatua tuanga. E mawhai o na tātou tala noa e mati ai matau mori atua i le savali. E le ngata e wha malo si au, e wha maite, e wha manatu. I whai ngā malo o tūlai mai. O le si awa e ngai lau walunga e tau mata upure o tātou me i atua i le si wha fesili. O ke ofo i le kangaka le ngofo ma wha kusa le ngei paia inga whato a lua ma le a whatausanga po o savali fo i le tōru. Wha kusa i mea nga whai mai e se paia inga ua fase furu kausanga o kula i mai. Pe lua se furu kausanga fo i o kula i mai ai le pale mia sa tuana i atu. O inga, e sa o ia lua sa whaatou whala inga. Pe fo ne sau noa tuila ipa. Il tātou whaasoa. O le mawhau ar kanga ke e whetā lai e pule mangafa ngafa i peo le suafa. E na te fuafua tia ai o ngā whaile o le whaamakalanga. Awalanga e whainga kanga e sau kampia. Whakai ka inga. O le waka alo le peleki. Ma le au fili mai a whaasare le anga i sa vai tātou sa vai wakau ke whaasare le anga uma. Nga uma lola ia lea o le anga le whako a kasir ka alonga whaia inga. Ai manga nga oroa ia maro i le ska alonga. E whaafewhea na whaile whaatusa o mea ngā kiae, ngā whai e lesi whai ngā mālo, ngā kūla i mai le whaase furu kausanga, pāle mia mai se ka ngaka i le more than 20 years. Ai whaafewhea ngō lanto whai se comparison a ngā i le whai ngā mālo o lea ele i adoa se paia inga. Ai a fuaila i le mawhauwhau i mea ua suia mō tangata. Mo tangata lau tele. Ua siri le kele aku o vaenga ua vaia me se afu el proketi. La tato me i lesi vaenga o te fia fisiringia. O se... Asiata se whapopo atua le vaenga le langata ua tele le vaenga le ua sauno iai. Ya sauno mai vui. Leala le nae ta ua i tele ia te au. Se meo se whai ngā malo ua lava ne i sili atu ma le kolu far terms. Leanga o le mele ka es ai. O le e ngalo i kangaka. E ka tia whai ngā malo ka kala ka ua kai fast food kau sanga kai mingi. Nga whangau mai ka tia whai ngā malo on kilkire. Lako kele i longa compare se mea kasia. Leanga o le kau ala kou soifua mai. Ua le ai le whai ngā malo kupola efi. E alanga ukalangoa i whai ngā malo kupola efi. Leanga o le ala langa ho le ala langa i le kung ul kai mi kula i mai le whai ngā malo kupola efi. Whai le vaalele, whai le kako singa le ngai ai. E kula i mai kupola efi o le e a fo e len vaalele o kako kung ulungo le mukia i whale olo. Kako kele i loa se mea ka use malai vaalele i se ka. Kula i mai whakingo mea ngā ave i kua le kise wha maanga i le ka ulanga. O awalanga awakwe le SPD salia lako kinga lue inga kako uwala sa ala langa kako wakunga nga mea uma a inga wakula i mai ia whainga malo le HRPP ya ole onga lako whaaua winga leo mea nga ia sawa iloa male makwa umia le ala nga ia kia uvo ia ili kau fo iyo an whainga malo le kula inge ili kau kako wo koe o le mea leo whaapea mai
fast food kausanga o kula mai spai nga malo because ele lei ka ko vai foi ia ku palangi ole umia ai kula mai spai nga malo far terms yes pole le lei fel foi nga malo nga manga lo ka suise ka ko vai po angi ai kia fo e mai langa o ka ko masangi ai kia ia me kas le ka hua nga le mele o fe sui ya io mo foi nga malo ai le o le laso le foi nga malo e ngo malo le fa ku so malo foi nga malo fast food kausanga nga wala e fai ku term le ngai wala malepe nga kongo o le term ai fa ko fai nga o ka penga fai nga palo ko le fai nga o le si term ya pe o winga nga i mangingo mal lu ta ka pe o va ko le sa wo le nga fa lo palo fa tai ala ta fa mol ya so no tulip ases nalu fa politici si melo pa ye bui le fesusu ya taimi le la tala no atu ile foi tu ornei atu no te no foi mali malanda ba ai I tu inga tu langa fa pene ole le me na le lua ba nga democrat ia male republican ole le la le lua terms as a president tu la mai tu sala pe republican ai sui le president e malo terms se lo president sui ele to vai e sui foi lo na mafo fa sui e tu mawala bang fa fai a sui ya io o tai ta sine na matango fio de vanga le ia male me la bole pina na musu atu le pa tala no atu ya america malana male fa ta tianga o lo na tamau ainga me fa pena america la vai ele ngata na sui president al watu le president ma watu na administration yes brand new people e fou mafafonga e fou ao le taket atoa ia so solo le atunu I manuia o le atunu fa awau nga duenga wa faia elesi presidente o le atoanga na mafo ale fe sui ya io presidente ala tua presidente o le au lesi pata usa ya what sorry what ya mat falolo o la fa popo na ile sanonga vui mat falolo sia malo fa tai tele lava manel tatu fa soa al ka ko singa ko ka mai malolonga pupu oi okay na tatu sin tatu ta mai malolonga le I fai singa ipuki tatu au mai moa fa vevela la ipuki mara ipukoko ore alwa ka ko ele yo loloko kelore ele iso war ka ko fa so ni ta io and before we puti se fai singa ipu vai nai tamali nei ia ora toi foi baile fa wo tatu fa so ni ta Whaongāle tautua le Pacific East le masina atoa Aparila mai e ono marmalo ai whailonga tupe whāse furuta e lua se lautala o Saunia mo ana paanga. E lua se furu whailonga mo Samoa, lua se furu whailonga tupe mo I tātou I New Zealand nei, e se ina whailonga se fulu I vai aso teitasi. Olo whanga solo pele whapitoa na o le 5 tala e tongi e lafo le tupe whaonga I le Pacific East mobile app. Olo awano fo le direct transfer lafo I o tupe I le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni I le tātou account ai inga whapitoa. Manatua e mawhaiona tongi au pili sa moa e whaonga I le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vili fua o varsalau o tasi onono mo se la e lata atu I joy pe asiasi o tātou ofise tolu I au kilani o Tara o tāhuhu ma le taulanga whaatau I mangele. Pacific Easy o la paanga mo tupe wha momori Samoa. Talofa Lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta I le mato ofisa I Samoa I le numero 2 fitu I waiba.
255 iva. Ua mawhai nei ona mātou ngau siaina so se tu ainga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga ua mauti noa le saunga le mu, maanga ngata mo so o se ngaruenga. Whaapea ngau siaina o apa i so se sais. Maua ne ngalo, e mawhai fo iona mātou whaatinoina so o se tūlanga i le tūtau meto fabrication. Whaatinoina i te tonu lava o tātou lau whanua i Samoa. Mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera olu atasi valuru o 5 olu atasi valuru o 5 mo so o se whamatalanga le SMI Hardware Building Samoa and the Pacific. Jebera wati le ua te alai titi lava le tu lai valu le tai au ma tau diu sila dei. Ioi. O te lo le te ale valu o le te ana o le tasi Amerika. Ia au te lo fato a te ale leonoi. Ioi au sitalia le te mire dei. Na ona fa malulu atu le tatou wa mai moanga le nei. Bese fo ila tau olo mai mo mai. Na ona nei se kone a se i tau fix up atu lava le tūlanga o le internet ia marafisota inga le sumanga i oi au se talia. Ia ona o le whaisatu pu mua le tūlanga leo le te i aua fo ile le mo oko meki le mou atu o le connection ma le awhionga ia vui. Se i tau mawhai lava le tatou engineer tau whai. Ia au te ilo ia i Amerika o le leile fisota inga ma le sunga atu ila ipa se i tau mawhai atu lava. Sort out na ni nai minutea ai o ye ilta tu fa so mo ila tu fo io le fa to a june in mai le nei tao a tu fasili o le tau mo fainga fo le nei o le ai tau mo fai tu fa tasi ele fa so combine media talanoa o le fa so special tatu tao Australia ese mai ale tatu tau te ia e o mana tu le atu fa tasi se tatu o ndanga so fa tasi le se tau sa ili ai fina ngalo o media umalava e alu ala le vala aulia fo ono ila tou available mai mo le nei taimi pu usa tau connecti ai a onisi lao tatou fasala lau onisi fo ila tou wailonga tamali wailonga le tulanga o fasala launga ma tusitala ole am fai ona join mai mo wala tou vanoa le vai so fo io sa so tai atu ai matulanga umalava pena la na se fa so le tulanga ole au fasala lau e mata upu la walunga e ila le nei tai au tele nisi o tatou mata upu e tatou te afea au to Italia ile le toi fsota inga ma tatou wa tamali i o le nei tai au sunga tuila e pamale a mesele fionga ia vui o le fatua a mata le tatou faasoa ile nei tai au mo le silafia la le to tele tatou te discussing ai issues fo ia la tutupu tonu la tunu awa le silafia e si o tatou watunu o Samoa. O le fisili la vai tu tasi le mafaufau. Ile teimile nei. Pe ai se alava. E whainga kai. O na talia umai le lautele. Tu langa o lo o whaatino ina le whainga mahalo o le aso, government of the day. O le si vaenga la walunga e fo i mai loa le tatou wa, o le a tatou wa sia fo. Pe mafua i se a. O no o mai lava ili teimile nei, e whawhainga tā fōi o na whiliwa ina mā whau o isi tangata whainga ruenga mālo. Wale nei kako whaaso ai. Pe ai se a lava, e mā fuai. O na whainga tā lava, o na whiliwa inga kuai ma mā whau po le mindset, o tangata o lo whainga ruenga tono le mālo. E suinga ua tātou iai le nei vai tau. O risi mata upo le a fea i le tatou whaasoa pe ato e fo i maita mali se i toi tau seki le tatou connections. O le mata upo i le whaatau tainga i le fionga le minister o leo leo.
o le matanga ruenga. Ai mai sea, o le mata upu le lau walunga nei. E le ngata i lea. O le ava noa tutusa o lo o mawhai o na au mai ia la tau wha matalanga i le media. Mana tua mai foi. E le mawhai o ngasila fia e le akungu ulau kele. Mata upu o lo o tutupu. Pe a whai e le mawhai o na au mai e te tala i lunga o media ma wala o whaasara launga. O le atatu tala noa ina lawai. Iyo, e oa isi mata upu a tūlanga fo i e whapea mai walanga i whapea le au matau. Ia, pe ia e le o le wadi ia o le ale kalangoa isi maka upu e a fia i mingi ska. Iyo, ka ngaka o le malo ma vaenga i tātou te a whea uma. Iyo, i le nei vaenga o le taia o le tātou wa whasoa. Ai si whaate atu na iau tama i whaasala lunga ia mana iau tau whapitoa nei e mawha e whao ngai fo le neva no le taia. Au tāria le join mai o so ngā tila e pamale whionga ia vui. Ia karusi ia e ioi o le ato join mai le whionga ia vui e tau increase le leile tūlanga o le tātou connections palanga internet. Ia oho te ala Australia e kaunga makua 4G pe 5G le kulanga o le tātou internet. Ia te taulana matua le lei ia tūlanga umasi vanga ngai. Ia e mamau ase mea lai. Karangoa mai e whionga ia vui. Ai e le tātou papakiu. Tu natu la ufala uloa dea. Le la atu natu. Ia mo se o tātou atu nu. Ai mese mātou i au kila ni nei. Ioi. E maka ukia la le. O le papakiu sa iri se leni lea. Fundraising. Ia asia mātou au kirikiti a le Strong Tower. A le Victory Power Ministry. Ioi. Le la atu natu lunga. E whaia lai i wei mau file aso to ana i nei. Asoa kai au. E maka ukia ia le tūlanga i le tātou menu le la atu natu lunga. Ia fio atu matala atu au e tā le valu le tai au already le tātou tau maftanga. Ia, se koe vorunga misa le tā flyers o le tātou pakiu le Strong Tower. Ia ua morisila fia le toa tele. Fio atu matala atu au i nai wei mouth. Ia, e whaatau weisau, luas fukala. Ai, so le pef valu e mito le orkako papakiu. Se i kuakulanga le se i su e mai sunga ya misal tātou flyers. E tu na tuilunga. Ia fio tu matala toi au la so tai au la to uma ne au kilani. Matou te iei uma o sia matou au kirikiti ar matou kalesia. Fatoa matale ni tausanga. Ioi sunga fa fia ngainga. Ia le lau tu na tuilunga la tonua. Paualo au kirikiki fako a tau fa ofil tausanga le nei. Ai maka ukia ka mo fainga ko sila kunga. E lua ipua kama malako certificate. Ia o e fo ye boli tai le sia matou ministry fo ye le Victory Power Ministry. Ia fio atu matala jo avarika ko men. O le mamoe, o le lau mamoe, o le chicken thigh, o le siusi upipi, o le ham, o le sosisi, o le sapasui, green salad. Mafa ye lua. Aina o le lua se furu tala. E makua e mao fa ile ngai ku ainga fa pege e kere ko e mongi ainga fa pege yes tele papakiu le wa yai ngale lua meat ya ako ke fa ya ku so le isi kai mo kera ku so le si papakiu le au pise au konga pise au mau so le ko lu fukala ai ngale lua o meat mala usa pasui ko kiki ama le mo mai le mo ko konga ka fe au si mai swa va iyo ai o to si sila la yai taiao ile taiao tale valu already le tātou ia o se le di umo le am fai ona to wanga le il fa tau ngor papakiu le ia le ato native tau mafainga fo sia matou fo ia o le Strong Tower ia o le olo malosi ia nai tu tono le tus pa ia e fa vai me ile ngo sia matou okiti ele nala mo la tau nei au kilani po fair lava south east west north I wei mea flitu langa le whafsanga I tonu lava ma le pumping singi a le PP gas stations in ai wei mea fi manurewa. Le ofa I le alu swimming pool e te mauai mantou me le valu le tai au. Ia se ia pa ia se teimi o le au auli. Ia ele na le tātou papakiu le na. Ai o le isi vaenga ia hafa petau sa ili o ila tau le momori la ufa aftai le lava. I la e o le nei tai au. Ioi, po ofu fo le ditao e adu ar ka ko fasoa
au talia na ia u tamali e toi foi mai o le fesili marco akele mai sia tau fe mai lau ula o fe mai ai lo la ei io ia o sio oftino le nei fa te le la ia isi o tina fa le nganga io e fale tu o sia mato foi fa malanga mai Samoa saula ma mai lar kamare of king ole sordi maka o kia o lo ke vai a kul of king o lo ia le ngalu ia fa tai la me alofa a ole ula le e te maua i le o nanga le lunga e te alu le Facebook page al vaenga le ale o nanga le Precious Lina Handmade Blessings e te maua i la so se ku nga ula le la include male ula le te ula ina tu bol fa solo ma ta utia fo i le to mai le fainga o to nga ula ia ma me tau lima ma le te le no no i tu winga na tu te sila tu ia ia ma le no no i lava e te maua ina Precious Lina Handmade Blessings o le ngole na o le Facebook page al si vaenga le la tu te fatonu ina le business ile ia e o nga fo i mo fai me alofa o faunga ia o sauninga lotu o tulanga malava fa pena ese fa so ta isi vaenga tau ngofi ia peke so kai me fo ila ia te ile ula no tango le kai le oi ile vaenga la te fa ngausia ma faia le ula lea mo oe ise tau e tau ngofie toe ngafatia o le sia tatou wa fa sisilanga po le tatou o le e ile vaenga le mo fai pisinisi nei le tau se fulu le tai nei ile mota Samoa le lauto o le tau ai o le vaenga le mo so se fai pisinisi la vai tonu au kilani fai pisinisi la ikiki kawaki ai o restala a registered business o le skala e le ngata ilea organizations for ilea charitable organizations o uma organizations po fa ala potonga o le te awai pete listala ina po o fo ia na ina o pisinisi tau amata ai ia le fatala noanga ma le filo inga le fai nei le tau se fulu le mota Samoa anga ile afa suma tasi mo so se fai pisinisi uma lava o le ma fai ona yaise fuafuanga le committee le la tote le okilani Samoa Business Expos e la tote fuafua nai se ngā ruenga so fatasi e fesoso ni ia tau pisinisi ala lea i le sa ilinga o customers ia o ila tau e fia mo mia le au nanga ma le au nanga o e fesoso ni atuai ia tūlanga fo i tau fesoso ni financial support o tūlanga a fa pela te fia lau tele pe fa fenga fa lau kele le rumanga yo lau pisinisi fa fenga kele customers fa fenga tele tangata tu fa tau lau pisinisi ia matulanga le networking foi lele walangi emisia ia le filo inga lea ile taiao nei le so ile tar se fu ina il mota Samoa ia mo le fa lau tele no tulanga ile fo ia o nanga matulanga fa pena ia ona inisi na tatou fasisilanga o tatou ala duai ia ile dei taimi le o to join mai ia tatou tamali ma vaenga muri tatou to fa feilo ai lo tatou peno o le aso atae ao i le tā o le wha i le fiafi o le a tatala inai se tasi o au nanga a se tasi o tamali i to tonu o le tātou o tunu ui au ki le didei ni usila o le tuisa mau Manhattan Catering and Restaurant o tau sila fia fo i le whalele sa tā o le Manhattan i Mount Roscoe Dominion Road o ke roike sila fia le tele o whaale lave o ainga o vaenga celebrations e masado no fai o te fia whailo adu o lea ua i lalo nei o le pule anga ale se tasi o tamali ia le sunga fo ia makiteo ia ma le lato fo unanga le tuisa mau Manhattan Catering ngai Mount Roscoe le la ele se i tau vaipe maua kuilunga le graphic address le ia o te lona wa sila fia o le iwali matasi, I think, Dominion Road, 951, pe awha ia saola u i nai Dominion Road. Ia, a fio toi la so tau wha, ka kala alo iai. Ia, le fo ia unanga. Sika kose i kofo, ioe, kofo po le ale tūlanga fio atu matala tu au. Ia, mo tatou umai ukilani. E sila fia le no fuanga le o le Manhattan. E nai Mount Roscoe. Ia, i nā le ua maua le sunga ia makiteo
ma le faletua e me se fole unanga ka tala ina ile tau le fa ile so tai au le foi unanga ka ku ki fakas a fia tu tala to o te ye foi si tatu wo tofo fo ile tau tua ale tuisa mau catering and restaurant male vainga muli to lo faanga I se o uso tu lo sunga fa fianga ia Reverend Patty Crichton ia le o toi fo ia tu Samoa I le tai au nei o te loa po me ia o le vatu ke roa I wai lungo le air ko malo sunga fa fianga ia le o toi te liu le po toi sua tu Samoa sa malanga mai le sunga fa fianga ia ona onisi fo celebrations o fa nau nei o fa manui nei tulanga o le tula fono ve malo ia ana pola sa ia ma to maftanga sa taua na ma to malanga tuai ia e moli atu fo isi me alo fo ia o binga masani lava fo isi ma to maftanga ia awa fo ile to te liu to sunga fa fianga ia I Samoa ia moli lo faanga fa moli le tu le fainga malanga to te liu fo le utu no fuanga ia I le nei fo ia so ia ma ole o to ma wona ma to so te inga malita to peno fatalo fatu tu le pa se foi o le afionga ia vui ia fa malulu tu stamai motusia le titi lava se to tau fai fa le ia le tu lango le tato so te inga me se foi ia Australia me le fionga ia vui o le tato alu le se tato fisili so o mai o le la o manino le tu langa ile lua fola sanga ile vaenga mafua ai ona te tau ona sila fia le tunu ia le ese nga o le malo nga whaaku mai mapulea mai le whase furu kausanga. Ma le whainga malo o lea whatoa a matai le ia hatoa se paia inga. Ai mai se foi o swinga ua vaia. O le sila fesili o ke fia fesili ngia so rufina ngalo a mata mai lau sunga tu leipa. Ai se ae whainga ka ai e nisi o lo o whainga ruenga i le malo po o tangata whainga ruenga le malo. Ai se ae ua whainga ka ai fo ia la douia ona talia swinga e se mafua anga I tuantu ele taea au fainga ruenga u malo faftaia I la tou o lea o switch le switch langa le tau tuli atu fo ile vaenga o lau saunuanga e fua ia Amerika ile fainga o la tou fainga malo a laku lol place kingi fo eva tu umale new administration longo winga laku wa uma sui a ko ar mindset o le tatu watunu o le pe wakau ele ngaka o le vevela mai ale ale au porkiki e tulong wa pei wa kaula mua mai tangata whainga rue ngali ile tulo le whatau te I isi taimi I taita inga minister o whainga malofo o le mafu anga o whaingai fo inka lia e public servants ma tangata whainga rue ngali malo tulango nei swinga Paftai asiata o le I me fo ise finanga lovui pei o le tau te tala noa lava I se senga ai I lo u taritonunga le mena le no ovatua le timing o le toa tele o tangata mawarulunga la iei le ngā I whaurulunga o ngā ruenga o le maturity o la to le age group o le 40 po lalo I 40 po lunga la titi atu for fast food io o I tasile na a mau tutu ia I la to o puleanga ruenga le malo na ola mai I o le generation lea le fast food tau sanga lea o le HRPP a o le telenga pe no fai atu asiata mavui o le atoanga o ni mea umo le mafaufau po le loto tangata o le umi le na nga email HRPP pe no fai atu o foi o tangata na ulang lango ina HRPP mai no na amtanga sa iai foto ino nei ai ngai tonu o le HRPP o le afianga le taimi I o tatu tangata ngā lulue ua whaiti umi o wanga ia o le whainga tā tene na ua mauaa o lato io to ia nisi whainga na whai ia po ani ni favoritism na whai mō tangata ia po ani favorites na whai mō tangata nei ai ua umi ua whaisi umi pe o mena le no ta ua le system Amerika I le fesuisu ia tu sa pe tu mau le vanga whai po le Republican po le Democrat ia sui le leadership ia sui le tangata whai mataitai ia sui le leo sui ana idea sui mafaufonga o le leadership a pelanga u whaisi umi o tatou o lo tatou nunga na ua mafuai
ia ma ua take advantage ai tangata uma. I le wha umi lea, ma ua lato masani le leo, ua tasi le leo, ua masani pea o le leo mamoi, fo ia mamoi. Ua masani tangata nei i le leo o le na whai mataitai, i le temi umi lea. Ioe, o lo le manatu asiata, whapupu atu so o ngona o le tatu taimi, ma whalalo. Malo whaptai tu leipa. Avui, ala so whina ngaro le fisili lavletas. Malo whaptai, ai o te le ianga i le fisili da, o la o whapopo i le whina ngaro tu leipa. Ma naia, ai e vaenga o ke e ai i le skaili wha Amerika. Ia. Tu leipa, ele lei mea kau administration. A o le te e la i le whainga malo, le skaili le wha Amerika. Leanga e koe e kupu fo ila i Amerika, le mele kupu ia kako. Leanga e kakau o ngā malo mai le peleskenge, ai kakau fo ngā kula i mai ia le maukau suima, le maukau o le maukau mawalunga. Amerika, e kakau o ngā side ma le peleskenge. O le winga la o wha makalanga. It will be the same thing. Le leanga ngā system Amerika ia kia ula vaia. Ele le administration al peleskenge. Ai leanga o nga o le kele o kaimi akula i mail peleskenge o le peleskenge ke mokalasi. Ai o le majority lai hold ele a fo le Republican. Ia ngā wo ko mori mauhinga ngā me o kele kau pai aku. Anyway, kako wo le mka upu e pei o nga e fesilingi ai asiaka. E whai ngō fie o la ukali i le mka upu le o e sa ngō iai. E longo fia le kangaka whai ngā luenga le malo e aka mai poko. Ele muli ingi vaenga wha upu whai. Ele muli fo i onga ongi mea ngā whai ingi kai mo la kou. Wapo ilanga e aka mai longa mā whau e mā whau wai. Ele ongi kupe al kangaka lea, le kai lea, ngā ukangi iai se fisosoangi mo a umalo wainga. Sa kali mai onga lea, o le kiuke o so se kai. E kele mwhainga, ngā whainga malo lea e kangi i le opposition. Because the opposition will never do anything for you. Mā whau ngā langa kangaka mai. Ola mai se whainga malo liliu le kangaka sa whainga wenga le malo o le kapoko kaka mai nga o le kangaka wha valea male ai valea e ku mau pea longa mawhau nga i le whainga malo o longa mafuanga o longa karikongunga nga whai e kuila e pa mea moia o kupe kuila e palanga avaku ai wha mole ele o kupe kuila e pa mo kupe le HRPP manga ye o sangwanga mangingo le sasao yo sangwanga kamale o la au kulo vaange ale swafa male fionga le mingiska e sasao yo faingo kala o kupe avaku fai e polo keki se va mole ele o kupe ale fast po o kupe al fainga malo o kupe ale aku o longa winga o aka ko lava me ko kingo le ko mai anga fa pela e alu le lango masanga fa valea ia malango ia le fainga mal ia le kai lenga uma kungei alanga ke karikongu o le kupe nga uma ia ke ia fa kingo ele melenga manga oai mal PV yo milionga nga uma le kanga kai o le kanga poko mal kanga kamai lai e alanga feli wa ilonga ma fau onga o lai ka kua malo o le kanga poko nga malaka mai e kaukua malo pe anga o kaukara so ile afo ile kamalea o ai fo yo le felo kusi ole afo yo le kapingeka felo kusi el malo aku lai mai lo sa vali lo ai alu e fesili anga ile kai fo wanga mau ki ngol kai fo fesili ai o le ase me e anga ai ele winga lo kai ka fam kala asiaka o kai fo ngofia e vasi pe fai mai fa PhD lai ai ma me ole o a foi ma me o master se kolu ma lua se fulu ia PA la fe lo i mangaia a fai e kula i mai ai alu muli pe ile kangaka ua le ko ve ma kai manga vivi i pe ka umai ai o ia le sisu e mea le sa ola ngi kongo fai nga malo le nga uma kunge okay ya ole ka sa awal nga e valea fa valea ai valea yo la escala le nga fa lo malo fa tai le firinga lo fa alia e fa mata e sa ole tala le la fa yetua e tala i solo firinga lo ole a fo isa lo fa to fa la inga fa mata ole ki ole le tau tara sao
maleki o le fai mea se ona o loo ia se mea o loo e o se tangata. E ia se factor fa metalanga lea. O le o ke kau kuri. Ma na ia i o lua saunoa ngai me se fo i le whaalau te lenga le fionga ia vui. O le upu lea, o le kanga ka poko aia. E le lopo le ale mea la alai fua nga kulo. Nga kao fio fima mau fua i le mea wakea. A whaia o lo ma fau nga e ala ku o e operate lau nga ruenga yoko mai. Peke langu moanga, peke langu mumu, peke langu pae, peke langu ururi po le ale tau e te tau ai. E ku maua louto mai e whataunu e tu mau fo ilo wha maoni ma lau loyalty. Ai wha amatai ma whai ona o wha pia, e sa ole a kala wa o isi o upu e whiangia i soro wha pia. Se ore mele o wakele nga le maua inga ka wha maongi o nga ele ropo o ele ropo. A ofisili fo ile to atelo isi tangata e lango o lango ile HRPP. E saura kadi. Se langa le lei mai sko ingo kuila e par malanga le mako e kalesia. Se langa kau fale ko ngun malanga le mako ua e wala kia leo ya kuila e pa. Ole ale e sesa valuable reason fo ilele e mafua i loa nga e whakau ke e le whainga i sesi a whainga malo o nga sa iai se mea sa whai mo o i lo ainga. E me whaina whaari so rufina ngalo. Ile vaenga le. A olea fo ise whaamangi ngonga le leio i etu ai ngā mea in terms o le vaenga le e tau fia ile mea lea o lo mangaku whaapiko ma lo le kakala o lo wavangoa e ke kalia ingi suinga ma mea tutupu i lo soifuanga e meiso au ngaruenga. So tu leipa. After siata. O te samalaina lava mea ta te olo i le natura mea siata. E se whaingofia taliso se mea. A umawhawhau i atia. E sau rose si when I'm hopeless. Pai whaola se whaola turepa. Au e te popoli. Le la tongia uman fia fe tarale i ate oe. Io. O inana le te mai le meo le whaongaina le tau le loto man mawhawhau. Io. O le mawhawhau e moni le alofa. E esen whaingatain whatin. Au I tonu asiata. E le whaingatu e se mamea ia. O I tonu a leina langa i eta tolu ainga. A tonu whanono mai. Nā a fia le tūrafono. E le mawhaina watu I New Zealand. E le mawhai ona o le tūrafono. Wa fia e le mawhaina besim sama. Na saini I. Na saini I pepa besia. E o mai la temini. Tasine tantolo ainga against ye le iatea. Aisea. He did him a favor. Oi. O I o le winga tonu la leo o tala. Tau te olo le natura o mea o soifua ma leola. E le mawhaina se se. E le mawhaina se se. Aisea. Leanga o I le whaamue mga muri muri o tangata nei. A whaiana nga le leita tangata leo. E tasi ana nga le leita tau te lo. E au ngā tonu mo. Tatu nā leanga le lei o Yesu. Amen. A le whainga tā I e tangata soifua. Na savari ai mea ia. A manino mea ia asiata. Manino mea ia tūrai mai. Ona tatou I loa I lola ia lea. O le whamaoni. O le se mea whaingofie. E leo se mea mauangofie. O I tonu lea e ta oto ai. O le tele. O ngā luenga le lei. E le I whaia mo le lau te lenga o tangata. Ina ia manuia le lau te lenga o le atunu. Ia. E mwhaifoin tatu whape. E mwhaifoin lan whape. Ia si toe ina naro whama ia tea. Si vaenga whaina whaia le mea le moa. A tatu te tilo I le reality o le soifuanga maleola. That's selfish. La tatu tilo la na tatu le manuia o tatu whawhewhele o te lenga o tangata tatu te fia feola umala. Ioi. Le hase me te tau una whaia mosamo. Tau ma whaia ta tala le mea lea. Ta tala le ale mea. O le ale favor na whai I ate oe. Na whai I ate au. Tatu usila tatu turi matai le mea mo tangata uma. E le na se mea moau po oe. Leo e alanga o tala no natura. Le anga sauro tangata ofa mai I au. Le miliona tala. What do you think, Asiata? Le aso fina ngalo kui. Marfaron.
Malo whawtai, lau whionga pui. O le ua au mai tonu a tuila e pale ki sa o hao le mata upu le nei. Favor. O le upu favor. O se mea ua e whaia mo se tangata ina ia whaamanuia ina i le tangata. Lona winga. Ana whaapea o la sa whaia e le tangata lea le awala sa o moa. Na, ua sa o la. Aso i fua mealka ka olonga ngā kula e corrupt. E fia e ola i mea corrupt. E pela le winga la whaamkalanga le nga whaiaku asiaka ma tuila epa. O le karikongunga o le kangaka. Whai o le mea ua whai mo ia. O le favor ua whai mo ia. Nga whaapela o le favor le ngā o lae kokongi e le kangaka lea nga whaia. Me la ngā e ka u. O le mele leila nga ua nga whaia. Whaapelawe. That favoritism ua whai mo oe. It's only for that moment. Wala ko kele o la ko le ia ele ai mole ia. Ele saunga e alu e whai sau lo. Ua e alu i le awala. Ua e wha o ngā inga ia se awala wha mai lei o ngā whai. Inga ia vave ai o ngā e maua le mele e ke sa ilia longa winga. E corrupt wala wa me o ngā amaka mai ai. Ai umangenga. Ele va pe ko kongia e kuila epa. O ai lava. Lau lou. Polal me fai mo lo ainga. Ya si sila e pelong sa ngo ngingo le uso bayang ya swafa. Le uso li al malieko. Langa fai sa sori kula fongo ka ku. Ele ma fai nga halu ise me onga yai mafuanga. Yala ol kula fongo. Ua faia ise awala lea miokongu. Onga Olanginga, ua fia inga ia faise awala lea miokongu inga ima faia yo ngā. Onga fia ia le mele ai ngalo ai. E lea miokongu le mea ngafai. O le whainga malo o iengei. O le rule of law. E haunga ko pepese ai ia asiaka. E pewonga o ka ua. O le kangaka e sanga muli pea. Ia. Pea ngafai. Se sa fai fo iele. Ele a fo iele whainga maloa. Kupola la ko mele lei mo le ku. Ngale lua turn. Ngale lua turn. Wala ngenga kala ngoka ngaka. Onga alfa belabe. It was the biggest corruption in the history of our political arena i kukongo kako wa kungu le history o Samoa. Lenga fa kingo al whainga malole. Ile fast food kausanga ngai ai. E pengo vaku. Ole keyword ala nga mai asi e kuilepa. Sa faia se favor. Ole favor. Olonga winga o se me awala mai ise awala. Elea miokongu mai le sa. Ai ole saia faia male yala o kula fongo le mafuang. E penga fa kula ka kala fa fongo ka ko kungu. Sa moe ole vale lar nga kai e afoi e manga o inga ia fa kingo le mela manga oi. Ai alu kai o opposition. Alu kai o le ku ngai. E ai mai le ongi kupe ale ase pe nga sa ngo mangingo ia ai foi ia la uli al male ko. Se le ngi kupe ale fast. Ele ngi kupe al fa nga malo. O kupe o ko. Ia fa au nga kakau ma fa ia kakau. Longa winga e kakau nga fa au nga kakau ma fo ngaka. E mafau fawai ia kau kua malo ia awangi kau kua paki ia ele nga falo malo faftai lo filigalo olisi ofisili le au te mana fuile ia tato o ai issues pelo loko pelo kele o ala mata upu te mana o taute afia ia ele uma fo ile nei tai au wa ole afa au pe inisio o tato was for really. O le fesili le ua kula ilo mafufau e whaasoa aini o lofi ngalo. O le malosi le sa waile tūlanga o le oppositions. E mana tua ilo o loto le taimi na tu inantua ima wha matu ua tuloa finally pe ua agree ia pe agree pe le agree ai ua wha matu ua tu le tai o le tua ngai i le taimi le nei.
wa alwe se male no foa ai fa matu wa tu rol fa nga malo e le sa fa pito male malana ka peneta e ye upu sa ngo ye tu le fa pe ole a mato wo mai e ngai le malo ole a le se lau pasengi ai ole a lima se lau pasengi o puia nga nginga ole a ma ko mai le malo nga ole la ma ko mai mau ke ngai ole a ma ko le fa se ngai fa se lau pasengi ai ole a ma tu ngai fa lima se lau lima se lau pasengi le la o tato no fo nei ma ta watu le ku ainga winga la le nga fa tu le lima se lau pasengi ole asa lua matau i ku fa ngai le tato va ai fa media ta tia ye vai fa por kiki al mata watu fa media matanga ta lauteli o kala fea unga le lima se lau pasengi ole ngai lea po o se tupua fa lilo le lima se lau pasengi ngai lea i se tu ua makua i ova o le upula te tau vatua po fea ta o toile ngai mare me tau o le tau fa leanga e mawhainga a maiso lua fina ngalo o fa mata o le winga tonu le fa lilo le fa to fa la inga nga mai ko inga nga kaimi o le winga le o le lima se lau pasenge le a longo winga o le a makua i suwangi ya i runga o le a makua lia i kai mauka matulanga fa pena se ia mai mo solo fina ngalo le vaenga le ai tatou te tala tuai ai ele yo tu le se ofisili tu anton ofisili le fa mo le va tu le fa tai asiata e ele mai titi sa ma vasenga yaso ia olona ngona upu ia pe fain fa pala only words e telen italia ofisili asiata le naturo mea ola ofisili italia a fai o e fai ina te nofo mai te tai on opposition e te tilo mai against towards i tangata leo ua sui le nofo sa nofo i le lua se putausanga o ani la ngona e le comfortable la i o langona ai sea umina sa fai le nofo lea o a upu e fai mai e o mai i le taimi le nei asiata e le teritonuina o le naturo mea wa levana e tofo you've been tasted. Lea, na no fole molea paton for lago o tangata. Na le paton wa. Faiatu I, faiatu le ai, faiatu fai le me faiatu ai, fai. Ioe, o sua malie la. Ua I tonu le plat system le meolea. Le meol tasi le upu fai. E peia o tangata foi le peia o le main character se tifanga o le sifi fai kon me fai a fa pela o e to lalo asiata na e anu le te no fo mai ile fall opposition e le fai ngo fie na e facinga I tangata o tu malo yeah just for that fear 2 years now ele find that facinga o tali fai ngo fia la mo fa fisili na o upua mo le fa fonga samo a le reality o so formally ola e o ona o le matua sua samia ile e numia le o ona o le meola o le ola to ilalo ma le ola fai ina ana fa pe e pe o vai tem o isi pare mi on tua na to ilalo al palota ta pena le ato alu sauni mai mo le si fai parota wane o lan mele tau te vai o fela to ele lima se lau sene le afo ia le langulang only words na upu but reality o le tangata e fina vale o upu tu sa o ia fai atu asiata ia manino le no ma followers o le o lato ana o ni tangata e fai ngo fina lato mata wina le soifona mane natura mea time will come what else to do let's go and prepare for the next election man falalo malo fa tai tu le pa vui so fina ngalo Malo va te asiata va te foi tu le pa ole ia ona tato manino tato malala ole tiute ole me ole opposition is to oppose rola to le tiute oppose lea
oppose i le selau pasene. O le ale winga o le oppose. Ia oppose i se mea o whaatu mai e se whainga malo. A ia avatu se awala e teu ma whaalelei ai. E te whai mai loa e te oppose i le 5 selau pasenge. E leanga i le ia se pasenge o laulangi nge o vaku ma le selau pasenge. E selau pasenge loa, that's it. A e te whai mai loa e 5 selau pasenge. O lona winga. Ua le o se oppose le lei. A o lea o le a e sau i ne tau mawhai e makua i wha mo boboa le wha leanga inga o se whainga malo. O le oppose, o lou au mai o le whautuanga le lei. Mani nai awala, e taatia i te whatafa o le whainga malo. O iai, e lato te sila iai, a le lei wha ao ngā, a le lei taatia esi. Mena e tau o le mole. 5 selau pasenge loa, e kasi ale bela o sawai, o le wha leanga. Pai fo iai, ai lau mai ai ma wha tusa, e au mai, o lātou na whaia mea ia, o le lātou whainga o le mea leanga wha lako wha kakia inga, o mea le lei, o le ame ua lai o ngā ese, o whisiringi a fua. Pai, o a i le wha kakia inga o meo policies. Whamole mole ia, o meo policies, e le ongi kula fongo, ua ngā ongi fua wha kakau, a lea whainga malo, ma lea ka ika inga, e waku lako unga kilo lea, whakaakia mai a lako au iwio fua whakakau a ngai i me umalava o lea wa unga lako whakaakia inga mai le lako manifesto. Ai a whaila e mangaku ia le whainga malo sai ai e whaao ngā pia wa mea le tātou te whaalongo iai. O lea wa umanga mako whakaakia inga ia policies. E le ai. O policies o mea ele kumau. Ele o se kula, o kula fongo o whakakia, o umaunga pasi ma ua avea ma act. E lako, o mea langa, e whainga kaonga koe loke ele vai, e seisi whainga malo. Ele mwhainga lako, se ivanga, ia walako o sia whainga mea lai, ka weonga lako suia, ia meo acts. O mea la vai o policy. Lanka vai aku ka ika a siaka ma tuila epa ili tūlanga le epe nei ei. E no se meleanga le oppose. Ai anga ka se lau pasenge li. E anga ka se lau pasenge lau oppose. E ke saulo male 5 se lau pasenge nga wau mai. Ka ko vai ngai. O peo sanga o ngianga student le whainga malo. Ka lo vai. O le a saule ka le kangaka o la ua piko i kua o le vasenga. Wa voi le ke whai e inga loa, wa kaula o le kangaka i piko i kua. Ele ai. Se yo foi lá le kaimi se fele le au policies nga se yo le kaimi ke koe malo ai pa fai ke koe malo ia sa le vaking a le winga mongia asia ka mele kupunge ele o se ngai o le malo ai o le fa le nga inga o le malo upu sa nga ai nga sa mola e le anga le ulu e kalikong ia me pe ang sa ngo ku le pa ku la ngai pe o ngai ai wanga ongi upu vo ilele nga keu ma fale mai ai le momoli mai samoai o kuo nga mea ai la lange lo unga le male 5 ku ikangaka nga 5 ku ikangaka le nga le popoi ai le kungu vai mai o Samoa le kungu makiva elo la lau o meo kai faule ia makai o le kungu makulanga mafio anga malala fanga me ko ngwal nga ka unka ko fai keke ele le fa kuanga ya ele anga pe au mai ai le venga mal fa denga fa lo fa tai ole fesilia fa tai lo finangalo fa alia ola so lo finangalo la ngo le la watele le taimile nei le la ile toi anau mai ole fainga malo tuai wa vea ma i tuangai ma fa pe mai o mea o mai e fai le fast o le miliona o nei mea uma mai o mea sala tau fuafuaina. Ai o al pro ke kiringa inga sa ngo foi tu la epa. Ia o mea nei o mea sa matou taladoina matulanga ia watu la uli pala o telo nei mo mea
O le fesili e o te tapaso lu fina ngalo te tala nei tayo. Anga fa apea e toi fo I mai le HRPP. Ana fa apea e toi fo I mai le HRPP ma fa au. O angi va inga. A o a fo ine mea ua ono tutupu. E fua ile mata watu ile koe ngau kai markulanga ia ma mea uma ia ua faa mapu e nei ilunga ma tātou mata mai moa ile atunu. Le ua mangua e ngei ilunga le tele o le mau e le ngata o le nupi faa. O ile MC o la tau I va fo ngai ngā ruenga wha vai teimi ian tau fia tula vale malo ai sa ware si mai kai whaianga fongo I lalo ngi uma a mailanga au malanga le tele o le mapuna o le ile tulanga I ngā ruenga ia ile meo e la kuru mingi ska I kukongu ai wanga ngā uma whaila o kubo pepe computer o le uma di tulanga whamata ana fo I mai pea ma wha au le HRPP ma le lato fo I paia inga o le se mea wakupu la se me ua tupu lau tele, ma vainga. Ia, amata mai sofina ngalo lau o fionga, ia amata mai avui, wa tele no ofisili atu pe e tamua mai lava ia, stauso mai Amerika ia e, kamua mai oi, ia Ausitalia lau, ta pena foi lo sofina ngalo sunga tulepa. Malo vaftai, ole tulanga le peona e fa fisilingi ai le, I kulanga le ai, I vaenga ia nga. I kako mangingo le lei kanga kaya kamai o nga fuafua me umalava. O le whainga malo kuila epa. Ele ia mangi ala ko fuafua nga vapeanga whailanga. O le whainga malo kuila epa. E peisi lunga o le developing o le economy. It's economic development if ka kongu yela ko ele whaia ese economic development ile karikonga a esa malmele avele milionga ikangaka o ikumalo because that's social development ele iai mase ele kai unga karikongu iai kuila epa ivaenga ia o le pinge fa ma wala fa makalanga wale ai mase makanga wenga o kako kungu o koeka uangi o se department o makanga wenga e pulea ma umia pea ele kungu ile pule ya kangaka hu. Ile kulanga o yengei makanga luenga kako malo. Luas ful maleongo makanga luenga kako malo wa uma onga fakuko kasi ma run fa business. Le wa run fa business. E fa fefea la onga fa amali ai ia le ku ai nga system le. Mua e kulanga whakaikai. Ia makua ko le leise maku pala o ila ko ia o le afa ululu ia I makanga luenga ngi. O lea, ele I masangi e lo kako kungu au kako au mai e ngai o kako makua a o ngai ingi me ka uongi CEO sa ye me ka o whakongu. Asisire. O le CEO longa winga e ko longa maku pala o le ngaka o le kokongi ke le e ave e langa ka avale e pule e lava e anga ia malonga malo si anga o ia ke ia. Male awala. E rana ia le makanga luenga nga e peila o langa mea ko kingo ai fai mai langa contribution nga I ko kongo o fai nga malo. Ole ese senga male mea sa iai. Ia. O ngai fa kongo o ese ka avale ka o avangor ka kumkanga luenga se ula ko I pikole ke alu ke asia sit pikole. E fa ngoi mea uma o ngaya o mea ko kingo le ku kai milengei wa pule ko kasi ale le CEO le fa kingo o mea uma lava o sila fo I le kulanga o ka vale uma le makanga luenga asiaka ele se ka vale ke le vai pipi ai ku le mole o le fa ilo lai ai o ka vale le ngai o la authorize mai le CEO nga fa nga lunga winga o la fa wa I lunga male pule fa ko kasi pe le winga le la kai ka fam kalanga pe onga ufa ya koi asia kai kulanga pe onga yai se la ngai se le kamalo mo kwa pe pe ko fa ku kala lo vale ele se pe pelo e o makuila e pa nga o I nga sa fus ko ingo sakang ya o ko kuila e pa langa pelo la pelo sakang la vai mai no le lei me uma wa nga il foi nga malo ale fa ku le ko sa mo ukasi wa la ko suia le economic development no le ku wa nga ile a social development o ka ngaka o le kungu longo winga
ua ku lau ke le fa mo inga in kangaka sala ko fa mo inga fu ngakanga ya bale yo ai ka vale al ka ko malo ua o faia I ka vale la ya la ko minska faia te o e fe wa e kanga fe wa e ko ruole o le minska e kanga nga fe wa e lo nga kali e kanga fe wa e lo nga finge ya le me ua ko ngel foi nga malo le we ngai sa ma kwasa o me ko kingo le ko ila nga fa lo alo fa tai le fato fala inga lo fio vui tu le pa e so fina ngalo le tava afsidi ya ele o te ua unmute ya fa mon mole lava tu le pa ele ma wa tu ya lo si fonga ya au talia se connecti mai ale tatu suyo le se fokonta fo mai America ole manatu sa no mai tu le papa wa e tau mau mai ele o kilia le ya tu lo si fonga au le tulanga pe yona vatu ye le fa fisiti ile nei foi vai ngole tai pe ana tu lai mai o le fisiti nai lo ma fau o le aia ungangi le sito tele ma fa pe mai io e anga kula I male HRPP o mea nei ai ia te o le aua mai le keisi le o vai tu ai le tulanga mai o ia ele ngata fo le fionga o le va ma fenga manisi o mea io wasila fia ele to tele le ua failo mai fo ele fainga malo wa tu lai mai me se foi la tu pepe o malai va le tu le pa o tau mau mai la tatu ia o mau atu ia na la o te so o le mele ngatai bui ia sa no mai ona o le tafe sili le na mai po a fa te ua to tu lai mai le HRPP ia ona fesili o ina fai atu ai ole o ina fai atu ai tu mai kai ole falo telenga o so manatu asia ia ole me mo mua ile mele pe a fai tu mai le HRPP ole me mo mua la e suita vale feo ai ole mele tu pun malo fo fa wau ta vale na la to solia le si fa ta e amate ia wo fa lave fau o sau noa ia le sunga tu la epa a manu lua tu lava ma na ia yo lo fina ngalo ai ona wa o fa le tonu mare koneti fa mo mole lava na ina ia ma na ia fo ia na ia manino wa le fo se ngai e tau na wa ye ai tu watu pe lu mole to tero le tunu ele o manino mai le ta koneti fa mo connections fa mo le lava tu le pa lo ma na ia yo lo fina ngalo le wa le tau fa dia ai koe amaka mai la valanga ole manino ye I le fafonga tu ale atu no fo all tulanga connections ai na autoe fono fa pipi e fa la tele ngol tatu fa fisili pe ana fa pe ele o koe kula mai fo ile toi fo mai pe mai er fast ole winga no o fa fisili pe anga fa pe ole fa wa mai nei wala ngai pe ole alanga ile si to tele anga kula ia pe le HRPP le upule le tau tulia ana fa pe ne ia le tula I mai fa tu ile tu sa mo tasi ai fa awo mai pe le HRPP o ani va enga o ka ko va ia ngai kai mi mani suinga te tele o le afia ngai matato o le winga na le tau va tu ia ai tu fa awo me lo sa no nga fa mo le fa tai asiata ia a tarsi o langona mai au te minei ia lewa okay mai ia le ana fa peto tu la mai le HRPP so o mai pele la tu alunga le se yo o desi tot futa usa o me mo la e pale mai lo le palo le luatasi suita vale sui la tu ta vale yo es e ta vale fo e feo ele on me e feo I ta vale fo e ese ta vale ia o ia
ele o le atua le talitonu e tangata Samoa ele o iai tui valea tapsia o langona ia sauno mana ia le mai no sauno mai ele o iai tui valea ile atua le tatu te iai ua leva ona tu i talu sanga le atunu aisea ua polonga le atunu o le suinga la le malo langa le upe o faitio i tangata o le atunu ele o le atunu God himself changed it through the election afa pela o ina ngata ila utala pe afa pe to tura mai e polonga Samoa pe ana to tura mai le la mo tato vaia le tato no ua sapi le atunu le proketi le ai vai le no fo le o le la bata mafai e fa le anga proketi ele tele sautala ile baanga le ai o titali tonu asiata se ilonga sui le lato strategy from fai ona toyo o mai e fai o the time so far ya te ile tau ona toyo o mai le HRPP e fai mata itai o le malo full stop faftai malo faftai lo finangalo ya sa no mai vui ala ofisili ya ulua matuila e ana toe tula i mai i e tuila e pa e te lua sila fia e suile tau no lana talanoa. Ia, lau tali atu. La vatu sa utali a e ta pena mai se fina ngā lole. Au te langona e au ana toe tula i mai le fai ngā malo tuila e pa. Au te loa e au a tele a tātou nisi o a tātou a ia tatau a vesea. O le upumoni a leilo utali tonu ngai fua atu. E le suia o le amatua atili o na malosi. Lei ole vaenga le ute fesili. Ne ile mau mai la ofisili. Ia urua. Pe ana toe tula i mai ole vaenga mua mua lea. Ole la utala noa ile attitude. Ia. Ana toe tula i mai tuila epa. E tātou te whaalongo i se attitude. Pe ole attitude le wai nei u tātou vai. Ua tala noa mai. Ile tala noa. Ua mole alana tala noa. Ua militino le whainga o lana talanoa. O le talanoa sa talanoa i le tamaloa. O le talanoa e makuale kea e sesi. Pero la ofisiri ha unua. Ana toe tu la i mai le whainga malo le HRPP. E te lue i o ina e suile tono le talanoa le tamaloa. Pe o le talanoa le ua talanoa mai ai. Pe i ua sau e sait whakati makangaka. But is the tone that he's having now fa maoni e moni pe o se kalangoa pe o kala lenga sa ngo ai ia tuila epa wana up ola utadi ele ai ole upmoni ana ola utadi ele ai ma ole a matua tilia ona ole situlanga ole tonu matua ua makua leanga whaia. Ioi, ele tūlanga o le tala noa mai le, o le taimele nei. E pei e fau, e pei wa, e pei a te awai e whare whaasara lau. E pei wa le wa koe fo i merika māloa e mingo makangaka. A o le taimi o tū ile pule, ma vea ma taitai. Ele kalangoa i so sesi ele ma fai foi ona e tairoa ye langa lo te tala noa tu langa fa sala lau e o foi i ngaruenga fa sala lau e ai loa tu la e pai le o se au nganga i ongo fia kalangoa ele mai mo le taimi te ba tu foi o te ba tu foi o ile sia o nga fa sala lau e avaku kanga kai fa interview e piki merka malo e piki merka malo ele manga o ya pai ele manga o ya la fai e manga o ya e piki mai la e mana o tangata e sau e dominate umeia a o lona tone la wa tilina worse o kero longa e unga ke longa anko e kula i mai la wa tau mamate una te o faini visa o matou e ni usila nei to o isa mo io ole mele na ono o ya vui malo e ole nga le ole tau o vatu se fa matalanga o la utalianga i vaenga le luinga le la fa matalanga foi lele pe ana fa pe e to tula i mai
o le upu monia ia le ua tali tu i le e pai i le isi vaenga tele ale na ai o le tūlanga e o ia ilu tātou o tunu talo fai o le tātou ia ono fo atu ia tunu i fafo talo fai ai sisi le fito a matona vai le suinga o ia nei i le tunu usale fia o toe fia o se tangata i samo wane sa tātou tala no atu le teimile ia i le kamaloa le ai o kupe avaku e kangaka o le fa ka oile ala ko la ala kala ngoai ngi ku le la mo to fa manatu ya olo mo to uma vai o ku ka le ma wai manguia o ka ko vai mo le tanga te peno foi ole Para kwa kal pelo ka kaso ya kwa kal pelo yo onole God help Samoa yang fa pe ko kulai mai lu sawana tatou malo fa tai onole o tatou taimi o te fia bana o fa ya tu re fisiri le ia e fa ali e foi so lo fina ngalo o le minista o leo o le mata upu leo te fia fisilingia tu lo foi li fa fonga o te lo te wa fa pe mai sia o friend ia le fionga foi le minista le foi la single out mai ue e asiata ma ai o te lo si le fia le mar malama le fionga fa walo i vai nga ya fu yo na fiel mtanga ruenga leo wale toi na male la ina le anoa noa i o le upu ma le tala mangu wa ele mea ilunga kau fufo wa ele mea nga o le tele o mea manu ilunga ma mea tutupu ai ele ine mea o fo ile le o fa fo ia pe resolvinga o la ofisili so lo fina ngalo fa media o active le mingiska o leo but up to the challenge or up to the task. I think all rephrasing a little facility. Is he up to the task? Famata o moonga sa tu uia le fionga tama ita ipale mia ai mai se foi o tai mar committee o le fast mai la to wana faia feeling o mingiska ia le fionga tama ita ipale mia malanga ka penet. Famata ngaonga kasi le fukia male umele ile fa tuanga ai mai se foi o le tangalo tusi ia yo le ai va ia me tangalo wenga leo ai fa mata foi o tala feaunga po o ke yala na fa tau tengo le tangalo wenga e fufu atu i mata upu o lo to alia ma mata upu o lo fa awa wina ma le angoa yo le cases o le ai talia ni tali mani la so ro finangalo ia ile vanga le ia mata mai lo so tu le pa so finangalo Tai asiata. O le sunga minsta o se paangali atia. Malie. O se wole atia u le sunga minsta, le fionga minsta. Ai o manatu ele fuaina pa penal tar noa o fisotainga. Malie. A le se senga le o feelinga i lunga o le anga baa. Ma feelinga i lunga o le tangata moni le alofa i lona tofinga. Malona filfilia, malona tunu. O le se senga na mea ia lua. O lena ua tūra mai pe e fōringa mai na fili lungo le anga vaa, ma tūlanga o ngā luenga sa ngā lue ai. Peitai, ua le o whaatasi la pe o lau fasili, ua le o whaatasi le fitia mara mele. I le vahenga lea. O le memo mua. Len tatou whaalongo umalawa. Ua whase tuangalu. Whase tuangalu le minsta mai ona tofi wha minsta. O ma temine na wa ura o tele ro tonu po fe tu wa fa se tu ngan po o a fe tonu e u ma le fa se tu ngan o si ona fa le tonu o lona bala awina malona malanga fa tau tong ele ai se limitation o le limitation fa tau tonga se longa uma fa ina le spenga parota peitai o leo fa no uma samu o fa se tuanga a o le fetu le ni mai le
ia toi mutusia ma fale tonu le tatou so ta inga ele o manino mai lava tu le pa ia fa malulu atu mana ia le vaenga o ye lau saunoanga ia ai fale tonu mai o te lo le lava la pito pe afua tu ia ile tu langa te lo fo le matau mai ale au fa fonga ia ai te lo ai se vaenga le ato improve o verse 4 o le ato improve location na kama io e me se vole internet ia lewa okay mai so tainga le fionga vui se mai so fina ngalo so ta ile tu langa le fafsili a o to italia se connecti mai le sunga tu le pa fa mole Nalo wapte sia tem salo o tala no le la tala no atu ai o le matua ele tai tai on appreciating le majority o tanga tole tunu o ia le na mau mai tu le pa le winga on mam tala o pe avo no wet ele foi di so tanga pe ata tu tala no le tu ina o le tatu tunu mo tatu tanga ta ole na mai tu le pa tu langa le o le anga va ele anga le fuina fa pena me o tofinga peno foi atu seta e tele tangata Samoa e makwal kulou fa funga mai le tu matuale fia la kala le la faya ai faya la kala le anga o experience o maua mai me le ka ku porkiki ele fuina fa pena le anga ele fuina anga ile to mai mal poto a oina le maota o Samoa. Ele fai mai se fa makalanga o le aia inga o lo walu il parlemenge o Samoa se vanga nga ua sa le leila wa onga pe se vanga nga e yaingi o kikeli pe sa vanga nga e ke poko e ngangu o vaenga o mawapena. Pa wa ia inga la iai o oe o le makai. O lo fa kingo lau mongkanga malau kaukua ile kalesia po ole o lo enga luai po o lo ngu. Ai fua la me uma. I lo mangu ma lo mai le palo. Ali. O le winga la fa metalanga pe fa pe mai ia ngisi. O so ia longo winga la fa pe nga. O le fisili la i ngaka ele fifia la kala le. Asa ngei le se fa nga paloka ai o mai nga o ngaka la vanga ngaka ile kulo nga lua le ko fala la o mai ile ia le palmenge o Samoa. E koe fai ngā palo. Danga lele o inga ka poko mai ngā kaka mai. Ele leile o onga mai poko e ngā. Asiaka, o le maoka le la. E fai ile ko fa. O le ar ko fa. O le e amai le kua al mel ngā. E fai ile ukanga. Mali. O fe amai le ukanga. E amai le kua al mel ngā. Fa feo nga fa kingo le ka ingo ngu ma fio anga. E fa kingo ile poko o inga pe fa kingo ile ko fa male fa uka. O le nga. O lo fo ile ka ko ngunga o le fua inga o le kuinga o a fo yo ka inga male fa ulunga o makanga luenga i kasi ala i ko finga o le palmenge. E fua ile nga. Tanga le buka ko lo ai alu le fongo e ke le lo ngangu e vi fo me fo ie ku o kalinga e like fa ngong ku la fa Samoa mai le ka kala kala mo na Ali pe le winga le la ka ika fa makalanga e kulanga e pe o ngai le mena wa yenge o le fua mo nga avui e fua nga i le kilo nga i meo avo i kelo kanka o sainga sole mingiska ya mari akala ngo mai mo kwani lo masenga lo ngisi o kung ai pe e fua fa pe ngal fua ingo kako pe ye langa ke wala ku e a fu e kala ngo aku e le faiunga akala ngo fa sa mo ko inga la ko ia la ku le kangaka le sa le le a ongai e translate ma in ia langa kau kalanga ma me fa mal malamba fo iga enga fa pena ai pe nga ufa yaku asia ka ile vaenga le pe nga nga sa ngoi o mo kwale mal malamba upo la kongwal mele
O le mele wo ye, pe folinga me o le makanga luenga leo. Wale se mingska. Mali. Pea ka koe kirkilo anga i saunga anga sui pale biang saunga ai. O leo wo fa se ese le mingska o leo longa winga. Wale se mingska o leo. A le anga saunga fo i le sui pale mia. O leo wo fa se e kulanga fionga iai. Mali la. I le kulanga i peonga iai. Ia. O leo lai fo linga ai wo sa o kala ai fo ia le komisinga o leo le nga fai ngai lang i kulanga le o ia le pule. Walo wala ko ye o folinga mai ko giga fa pe mai ile avo le komisinga le ko isfe awal ka pe ka ya anga ile makanga ko ya le ko fo mai le a o kalkong le o uma ko fo fa so le vaenga le il kulanga pe o ngai wala ilo ngela ka ko po ya ka ko wo ye fisiri a wala ilo fo po ya kali mai le makanga luenga i kulanga kofi fa le malo o ngole ka ko kele o mangingo o koe fa fo i mai le mingi skao leo i longa ko finga o wa leo koe kalangoa mai ai se maka fo pe ai a fai wa koe fo i mai ia a le fo i ele o fai o sa ngo mai pe kali mai le ia le a fo i le fionga sui pane mia e ku sai o ku fesili koe kangaka anga ele mingi ska e kaulala kali mai le mingi ia le sui pane mia a fai wa le ai ia e pe ia o le avo il kala vole le fai ka mai ki mai alu ke ku le kolosi vole le fai melol ka loko vai le ku ka makau vai le ku anga vale ha fai vole ai ka mo e fa sa lo le spiko ngai folinga mai ua le mangingo ka ko po fia ko ngale ka o ko ka nga wenga ngeu le po wa ya fa punga le ngai e pule ale le o ye la ko ka nga wenga pule ko msinga me fa le nga fa lo ko le pa ma lau ko fa asia ya fa tai ya bui telepa ya se uman ya wolongo fa tutuila lo si fonga ai wa to fa le ton wala connections fo le ya to la foto fa mai mai ila so noanga fa malulu tu lava ya siata ya tena fo le fionga ya to le fo ya mai se fo fa fo anga tatu nu so fa le ton connection yo tele o le studio ya pe ma fo na ole te manatua na ua te atu le tele o tali asiata. Paua si mea fulele na utawanga iai. Ele o tatou ni faipule. O tatou ni mista. Pe o ila toa lai lo tolo toi tu tonu ile lufi na upora. Faisi mani. Leanga o leo ua sila miola atu nuu. Ua uma tau finga o faipule fau ia to tonu na atu. Leala na tu i. Ile e fai ma swimming star. Le aise leo le sui pale mia. Le aise leo le pale mia. Wa ele temi na natura ia sui pale mia e fai ma fonga o le minsta. Ina o malanga le minsta. Le aila se leo mai ia ilawa. Le aima se leo le utofia o le swimming star. Fa fai tato samu. O ina le e a foi. O lona winga. Le foi la o fia ngai ia le tribunal male famsino o fai nei. Mai foninga mai. Le ai ala se leo mai le kabineta. Le tatu te maramala umulati i le kabineta le final voice o me uma. Le ala o le la ngona se me tasi. Le la ngona po fia tonu mena ringo fai ato siata. Ele o se fai pule. O te leo maramalama pe ai sea o le la ngona i le leo le swimming star. A fai o fa se tu angalu minister. O fea o ieta tu le swimming star. Ia, marfalon. Malo fa tai tele la vai lo fina galo. Awa le nga fo ilea. Iyo, manatu fo I ono le tatou taimi. Ia, to se furu minute mai le tatou taimi fa mai ai na fa tu ngai no le nei lava tai au ato no le sfrile anga fua. O le a tele atu lo tatou wa taimi fa soa. Ai ole manatu lautele moni au le lua va se lua ile lua fasoa ele au ese so manatu ia te o te tau fai lava o te so tanga I sa moa ile keisi le nei e fa anga solo le taimi le nei ina ia au mai se update daily ale a fionga le mingiska awa ole upumonia ua matua feu ia lau feso ta ia tu le komisina o leo male matanga ruenga o leo wa fiu elu ia tu ele se sa urungol proklame wa matua o fiu elu ia tu mo le fa fonga la tunu
to telefo la to la fisili mai pe sia o ke le ai mai sia fo ile tau tai ai wa langa pe o le proclame le nei le na fu atu ai le fa io o le keisile tapisa ile te mile nei o le kali aku wa tu sa o mari tali va vele nei va ngol tai au ele se sio o di em fa sa ngol proclame come singa sui come singa po ai lava wa o fiu fo if so tai atu I come sina lango la le ia ile te mile nei ia la vele ele na tia wa langa o fiu fo ko ngeki aku le sunga ya nomen le sina come sina lango mamea nomen le wa to fia fo e ma minister lango Bo ma ko inga kanga kai si ngi walanga ele ma fai aka ko ngeki ko fo inga ingisio o leo ia ele ma fai na tala no mai walanga wa la wa ya ta ma fai ona fa so o fiula o su ek ai na ma wo so ta inga ma le fiunga minister sa no mai ia o le wa manino lava o fa se tuanga lu ia ma le mata u pulea o le la mongi e ro sa unga ia wo fiu fo ia o ia meli le fiunga sui par mia O le tia ulanga contact, I texted him many times o fesili iai pe mawhainga mau mai so ngā wangoa onga o leu ke kuri maka ngā winga. Se iau maingi update or mata upule nei. Le I lava masesi, ua makua feu hare contact le. O le winga nā lea laina whaiwhai o te le alofo I le tātau le la au. E fōringa mai ngare kasiar ka ngaka le pe e fōringa mai e mawhainga sau e front up le media. Tulou. E se mai foi la fionga minister o ngā luenga, mai si minister tupe, ai aho oi mo issue lo loko whapenge. E kasiar ka ngā kale ma whaina sau e tala noa mai, ma se I tau whaasoa mai, na o sunga lau le mali toa. Ma pia no whatu, o leo tātou tala noa tātou le tātou fola as a fourth pillar o whainga malo. O le ala kau ke kalangoa le tātou ofisa whaatu stala ma le whaasala lau. Leanga e whemori mauaia ka kou ngā luenga. E tau wala mai le lako whisosoangi mai. I le ka kou fo I le tau mawhainga o le tātou ngā luenga. A e le mawhaila o ngā kau mawhai ave kasi le ka kou ngā luenga. Pe a le release mai e la tou ni information mani whaamatalanga. E ka kou ke longo puia li ia ile akungu. Awa e ofo ia ia tātou. E whai tātou mā lātou ave whiau. E whaalau kele ala ko polo keki. E whaalau tele ala tātou ngā luenga mā te na e olo whaia. A e pei fōringa mai la a olo issue e whesiringi a ilo lātou so tanga malo lātou wha maoni. I o ngā whiu le kuri. Mana tua lai. O ia leina whai atu so ola utala. E mawhaianga whiriwhiria e le akua le fatuino le whainga malo. Ia alanga ngā sirafia e le akua e iu kai kong o lautara le whalau tele. Na sirafia e Yesu. O la aia I mai iu kai kong. Ia aia o ngā fo ilanga ia ile ngā luenga fo ia iutana te whaia. E whaailoa mai ai fo ia ua mafua na o lautala. Pe fo na sau no le sunga le fionga ia vui. Pe ko kele lau le fia mai ai pe o le tātou wānanga luenga o le tala noa sao ma le tala noa tu sao. A wana I whaatau wa fua le tō whā ma le whaasoa la tau ia. A o lo whaano noanga nā lau te no fo maa o le metanga luenga o leo. O le whaano noanga. Le maua sesi e communicate ia I le tātou ia media. Whawhetai ai media lai Samoa. O lai mawhainga sa vavali a kuapu e le taxi oro ia pia o ngofo ia I le aso a kua kau whakarikari komising. Eoi, a o tātou la nei via telecommunications ma lunga ole, messenger ma tūlanga whapena. Ea e matua pupuni mai lava I le fio mai e tala doa. Ma se o mai se I kali fesiri. Fesiri e ka ke fia fesiri ngia ma fesiri lau tele whapena. Moni ai lale sau noanga, o le fo ua tō fia le fio ngā tō whātu. Ea au ke langonga fo ia ka fiso ka ia kia ku or kari a kasi. Ioi, o le a lava le tūlanga o le aia. Ia? Asiata na nau fia soania tu ale wai o tonu ai mai nga le fia soania tu le mata upule nei le nga le fisili ia le sunga ile ia tu le pa o vaenga ia e peona ta ua e le oni sui minister. They are associate ministers, so they were sworn in as associate ministers. Ele mawhaiona lato whaatinoina le tiute o le minister. Se ivanga na, walanga whakaukola ko me o associate ministers. E iei matawhai oi e lawa tu iei lato te whaatinoina. Au se upu whapea
o le atala noa i le o te lenga o le matanga luenga. Ele o iai se malo si anga va pena o ia latou. Ele o se deputy minister. Ele I whakau ko inga o se deputy minister. Le ai. Ele anga o inae pule ele ele o le matua. Tu lou vai ane le swafa fie mei. Se vanganala ua whape mai o le awha malolo le mingiska ai koe whakau ko se mingiska fau ai whiriwhiria ia i le associate minister. Ia onga whakua mawhaila le associate minister. Ona tala noa I tūlanga o te tele whapea o le mitanga luenga. I le ngang whaare inga I mangingo le I le vaenga. Lea o lo langa I kele o kaka whitiri mai fo I koe moa po kalapa mai. Ia la iele sui mingiska. Ele se meka o se sui mingiska. Ele se sui mingiska. Ele sui e se si o le vaenga le ngale mingiska. Savali work le kangaka lea according to the guideline e ku mai le mingiska. Apa me ka le wo le avango alvia o e famous we o ka makanga o ka office I o e alu la pau nga be fo a se upu fa pe fai o nga kula I e kalangoa I le o kelenga o makanga luenga fa makanga luenga I le fai ia ile nga fa lo I mangingo le mako le vai ngale Faftai asiata pui se tu lo tu lo tatu taimi. Faftai pui mo le manino ino le vaenga lea. E ala atunu e se upuno whangaina o le upu e tau o le mista langolango. Masani na alu I ala uli whai malanga. Masani na whai malanga la auli a o whangaioi pea ia ngā ruenga fo I tua inu tua. Lea la tura I aila na mista langolango. E whaawau tofi matiute ia o le fionga le mista. Ia o tele lola po fea tosiele leina o mea ia. O tele lo tonu po fea ia e tosiele leina o mea ia. Langa leo e taua. O ele aise leo ia. Esa o le melana a whaapela o tiute mtawhaio ia artamaita I palmi ia. Aise ala. Aise ala o le langona aise leo e whai e longo pui ali I le atunu. Mana tua, au ani ave se me ia asiata pa mole ma. O tangata palota. O voters. O latou e euru. Na tuua latou lungo na fōa ia. Ia manino le lei mamana malama. Le whaina whai le whono talu ai. Na sau o tangata sia mani. E lecture ina ia le tatu ainga whai. You have to go back to the voters. You have to go back to the rules, whatever. A mena e te tau o na iloa o tātou tangata. A whaila e moni I au vui, ia whawhitai le lau o manino. Nanga e sasi e se sēptana o tu o sui minsta, o le minsta lango. Io e se... O ta tau rana nangona se leo tai o tātou no. Ei. Ia wheo lea. Leanga o le mea na mata no pai asi aten mapukala mi leo seo. Tēnei, o langona mai. Ia, sauro. Na tā uai I le... Na tā uai le tala le komisina o leo. E ala le tribunal le whai nei. O le tala le komisina o leo. A whai e po le ale whai unga. Ale whamasinonga ma le panel. E iai lona marusianga as a commissioner. Inga ki suia ai le whai unga lea. O le ala fito au lo nei. E sa o ie tura fono. Mai leono se furu fia. Po lever tura fono. O tasi la ia me tau te tilo e tatu atnu. E sao noanga al komisina. Ai a whai o le no for tatu malo e au noa ma le whai loa mai le public. Ia. Ngata ina lau tala siata. Tele tatu tala I le lumana. Ma le whai O le tātou mata upu turi loa leo le vai aso fau. O le upu moni a lea. O le ale tala no ino ono le tātou taimi o le waa whatonu lava le iwa ia matou New Zealand. Ia onai e yeile si whamoe le tāo se fulu. Ai o le mata upu turi loa la lea. Mo le vai aso fau. O le a tātou walu sao ai whaaloto I whale o le betanga luenga. O le a whaifo iau sa I linga. Tuatu fo ia lua a fionga I tūlanga o vaenga ia. Ma se I tātou wafea. Pe ai se alava. Ua mia na le toila ngona le leo le fionga le tamaita I pārmia. O le a whapa whala vaenga na mo le vai aso fau. Ioe. O aso lulu taitasi ai na ua mai au na tūla I whainga malo e le misi le press release le fionga le tamaita I pārmia. O mea tau tino me tu sao. Malira. A o le taimile nei. Ua matuale ia se me o toi whaia. E o foi ia no utau mawhai foi. So tai foi sa moa ina ia maua se avanoa le upu moni ma le upu tau tino. Io o le waia te au le numero fa le fionga le tamaita I pārmia sa o so tai foi ai. E le maua mai lava se tati.
ia inge ke wo pe ange kangaka ar ke kele ma la wori ia ai lele o tamo fai le o tali atu fa fonga mai Samoa we have reached where I've tried myself so le te tadia a tonu fo e ngal fa ma pu ele ia e ma mai ma te tala mai ia vanua ia e mai sa media mai fa fo ma tatu fa ma pu e atu le anga o ka ko fa ma ikea le kele o me wo swinga le wo subo batu ele fa nga malo ia tau walunga le tatu wa fa so ne vanga le fa te tele la fa malulu sa mo le fa fo ma o te longo le va so fo Ilas Freely, ola fa mawina le tatou wa fa soa le nei ia ola fa popo fo inisi o le tatou peno Ilas Freely, ma ola fa popo fo le tatou taimi. Ai e fa malulu fa fonga maua le tunu i le tau fisu ia ingo internet maturanga fabena. Ia o te lo fo le a fai male sono le nei tai au. Ia ole a improve ai fo il vai aso fo wa wala fa fonga maua. Ia la fotu ia te ulua ia fa to fa mai ma tau lunga mai fo ia fa fonga maua le tatou tunu on tatou fa ma vai le nei vai ngol tai au manga fa lo ta mo mo atu ia tu le palo sungai nai ta ia tatou America. Patatele la uftalinga siata o ava no fa auro mfai ia e mai se fo I le fionga ia to le foa tu sa ava no ma le fata tianga o tatu por kalame tatu tele fai ia tatu te fa leanga tangata tatu te tau mfai ina ia longo longo puiali I lo tatu watunu le au fa fonga anga ma le fita fa fonga lo tatu watunu o fea se vaenga o le ngangana ua lape ai le ngangana Amerika nei. Pa maluruat I lau whafonga Samoa. Le afo I se tala ua le matango fie I lau rua sila mai vui ma. Ia, ai me se fo I le motu so o le matou tulangi. Ia, wha maluruat a tonu o le a whamaliaina whafonga I le nava ia so fo po le lava se aso a tofa I ai le tatu. Au o manatu Samoa, ia, o le a whengai pēr le atua soifua ia ma le tai o lo soifua ma so matawola ai mo taimi ai ia o te tofa atu ia te ua la uso ia e meise whafonga Samoa soifua. Alo whaftai. Ia vui? E me tue le tue tele se whamatelanga pēr no whai atu le urua I teimi o le tātou ma o le nganga ia a whai a ua saunoa le usoli o le male tole songo tu le epa. Ia e whai masui o whai le nā masui o maua lea o lo o tātou ma futa I lungo ngalmo pēr o le ea. O wale nganga o whaptai atu I lautou whaasiata o na o le toe whaawa wina o le tātou polkalama le nei. Ia I le vālava lea o le tātou au whaasalalau. Ia ai me se foi o le tūlanga I pēr nei wau whafongatangata I tātou polkalama e watu I lema e vaenga. Ai le taimi. Ia e te tau ai o na whaali langona o le au whaasalalau. Ia I lo lātou analysing o mea umalava. Ia o lo tōla I mai. Wau kako winengi reporters. Reporters. We are people who analyse ia o ngā whakaoko leo polkalama I tūlanga I pe o na iai. Ia e mulele ngā ngol whamalo man whafkai. Ia I le fionga fo I le lipule. Ia o ngol whaafngoi ngā lau kou o nganga. Ia I ngā I whapea fo whawawai ia le tātou polkalama. Ia ua mai a fo I ona fua ma whata oto. Ia, o se kala lea, alo whaku ia kuila epa. Kuila epa, whai I a Biden. Whai a Biden e a vifo se si sake li keke lea whakunu o long pauka. Ai whaatai tātou wheilo o pēr. Tātou ke sia e. Ia, lunga o ngaru pēr o lea. Ia, whaaso I fua mai e manuia. God bless. Mori whamalo man whaftai tele I le lua vase lua. E lua fionga, lau fionga vui. Mai se o lau sunga lu soli almani e totu I la epa. Ia o le tamatausi e wā mango manuasi ufanua. Ia a lafa tuna I lo lua fale whaasale le anga. Ia o le malelenga le mali e doa. Ia nei ua fo I poutoa ma powesi. Ia o le tamatero tausia whaatasi. Whaftai tele le nei vanga o le tae au ia matou e mese fo I o le tātou whaasoa. O le manatu e whaau pea ma o le atuturi mata I le atunu I tae au o aso whareile ta itasi o le a whaau waile nei au nanga tu whaatasi e tātou wa ofisa whaasalalau se o mai tātou te whaasoa ia ma taratala noi vaenga e tauana silfia le tātou me se fo vainga I me wha alua I luma le tamau a inga ma ngā ruanga whaitono se o tātou buturu. Ia tātou whiro I vāsu fau e mora nei tae au lava ia mai a mātou au kilani New Zealand a siata whaasoifo atu, whaatofa atu ma whaasoifo ina le nei vaenga o le tae au. God bless. Ia.
manuia le taeao ia lena Samoa taualunga le matou a faasoa le vanga o le taeao ma le sunga tula e pa faafitaisua o le siufonga o le taeao fou radio live i Amerika e le ngata fo ilea ia o le fionga ia vui tia tole afoa masina mua singa fulava ia mai le foa Samoa sini au se talia ia me se fo o nisi taimi o Samoa le fionga ia vui taulunga tuai whaafitai fo i Samoa i lau mai moanga like, love and share verso fo o le aia inisi fo i o lauia e fisosoani runga o le tātou proklami ia hopefully e mawhai o le tātou tāpani si o i lātou o lo fito i tonu iei le tātou wa whaatatanonga ia taulunga o le tāna nei le fiafia une i ngalo le tātou proklami masani o le tauta ia e le fiafia na nei aina o le toe whaailu atu o ne ngalo le papakiu lea sia mātou au kirikiti le strong tower mai sia mātou kale sia le Victory Power Ministry le aso a taiao o tu umane e a fion papa o mana tofo o tu i Amerika whaftai te le sunga baloni i oe mai nai Amerika ia e ngata fo ilai lea o le uso ia la ukama se vai ka ko nga la kwa oso mai ro mai nga asia uso ia so ko ki kilo kwai lena le ufa kau mai nga la ukama so le i oe ai piki e sio la tu ainga ia ile sunga fianga inga Ioe, sipiliano pai ioe. Ma le tua fo ila le fainga o se tatu wami ona e faina e so tai mai atia tau mo fainga ia ola ufso so ni lava fo i nei fundraisings fo ia wal tau tua ina fo io me fai ia i totonu lava o nei matanta le kalesia a fa pela nei tia tunu i fa fo skalia ma Amerika ai e ke fia fa kaua se papakiu molo ai ngai nei New Zealand au kilani ia le sa fa tau no ina nei ni so ia version tene so le lua se furu papakiu fa kau mai Amerika ava ai fato a auto eva ai ai le la utama o lufi la utama se aso la ko piki mai anga papakiu fato a auto eva ai la le po o tolu te usanga ma vala fo ma le uso le va fa sala la musika fo tama pese o le heavy tama ia ato inga vai ngala na mo auto fo i Australia ma Amerika ia ma faiona e alofa mai sio ai nga kusa foi pe ita pipi sio ai ia o ila vale ai nga nei New Zealand ia so tai mai foi na e fa tau pa ki wale ai fio to we mouth tatu filo ai la so tai also I want ingalo ia live for ia le tatu onanga Blue TV by Samoa ia le competition le strong man mightiest in Samoa mo le ulu i mi u fatu no ina ile tulanga le strong man ia por Samoa mightiest ia o aso na utu na tulunga ia mai le vainga le CrossFit fatu tour ia o le la to fatu no ina fo ile competition i Samoa ia ta hawa fo mo so fo malolo ina be se fo fa mo po ina o ta leni manga va te tonu o si o tato watu no i Samoa ia tatu filo il tauta ia ele fifiana ni tal falte masani a le taiao a siata fale malu ia ma le tanto proklami fa pito le combined media fa so good morning so i fo mai manuia